Tang mata postal soslam ni ta alasan road kebe kilo tang lo ahau blaban doktor istri kosongsi Meghalaya sorban tahu dah ipo pula sinon alam ki gali lage Pilipina alam ki gali pula sotan alam ki ni tekno lasi laso putha banggong manggong ke non ta iltum tekno bom lo lasi solution apa kosongsi jingwai jingsai beniltum tapi cuma tegima emithan only nilikaita ningeber 1951 beniltum pan notified panduri dolo lapen ke Brogan Doktu Hawalong ke natural boundary jato lapen 1969 Meghalaya State Organization hota ini tuman same boundary si Survey of India jitu ka survey tendency ini tuman Brogan Doktu ke Karbi Anglong lelo lapen full-fledged state Meghalaya Bangipi 1971 hota me Brogan Doktu ke lake Karbi Anglong anong ngelo po sa Waidak Plasapen Government of India lapen Meghalaya tumpan Khan Pachinilo lasi laso putha koson se solution ki pithe gima laso putha koson se chingmai jingsai pen oile tum ning sipet pen party jipu pepin dorong jipu pepin organization pu jipu pepin jejong jepin pen emetha longli koson si kerai thegima koson si litum alongli what we have to protect our land total we have geographical boundary 10,434 square kilometer so what we have to protect our land koson si kacho protect gima laso solution na si ituma ke kenanji laso pota si chingmai chingsai na busi budi sore chope choinan provinsi non MP akhai barim Dr. Joyintorong akhai dadolo abari MP BN Singh akhai mata dolo laben all political party tak doigo student organization laben ke women organization ke theke rebang puang bitum dadolo Padmosri Rongbong terang akhai pencenglok Padmosri Donation akhai Karbi Lamet amai pu pencenglok Karbi Cultural Society amai pu laken donon oegini Karbi lokacang li asong japo akai tumta doiglo lapen ke hempre ke asong ojitimu akai pencenglok esa bang pugang betumta doiglo jakas tumta doiglo penan ke thekere bang pugang betumang selo lasila so putha jingwai jingsai nang pusi pinjinari tompan nanga jopapon alam theke lahino lasi laso putha jingwai jingsai nang provinsi pinjinari tompan nanga jopapon lasi nang itu Karbi Anglong le laso interes apan nang tunda ke am abang puang piepan nilihin penang tompan uthot kuwan thula ben kachoro pajirsi nili mai ke phalam the lansi pajoriglo normal ke itu a border laso ahoy atui laso bang presentation di pia bang nili hukum pinglo Thank you, sir. Good morning to you all. Kadong. In presentation to border issue of West Karaikal district with Janta and Nagaur district of Meghalaya. Laban kini to as a whole Karaikal Autonomous Council area law with Karaikal West Karaikal total area is 10,434. Important notification regarding creation of the United Mikin and the North Kapchak district. Ini tuh the United Mikin and North Kapchak district okay, on 17 November 1951. Laban ini tuh West Karbinglong angke Meghalaya district pen angke Western pen Southern part si border Meghalaya pen itu nih. Terus laban West angke already notification of government Tanno South Tanno South Tanke the tense of the
Ukiam River to the north of the Ocean, about 2 miles southeast. Ada high mention or Ranke, and it comes of the Peninsula Ranke. I have a notification law. Laganke as a whole, United Natives Framework Cultural Hills District of Panipan as a whole. Okay, total length Meghalaya and Karnataka Chittak 162.10 kilometers. Okay, Holaso border at that along. Soita DOP unit law, Khanduk unit law, Mokaram unit law, Arpin, Sabuda, Uru, unit law, okay. So that 23rd, 5th, 2022 ago, la Peninsula that committee form it law, Soita border outpost on that. Area which are sensitive in nature. La ground report kami itu mungkin memang dia kandung pada la mulaber la sort pasta bangke ini la bangke out of control pulau. Area la control tu kami Meghalaya tu kan from beberapa bangke la bangke Sabuda, Ubang Kabang, la bangke. La bangke as a whole la so area pertama. Nanti tu mata tahai dia langsung bangkit konsumsi ini tu kiri magma. Hasil langsung bangkit ke as per labangke as per Survey of India atau Pushit Pens ini tu georeference kuri iklo. Lalu tu setelah imagery pen tadi tu reference ini iklo. Lalu ultimately ke lalu bangkit. La banque setelah imagery pen untuk reference yang jadi kuan ikurisi doma la kosong nipo tu pushi todan. Nasi langgoi kita mikir lo antara la street line itu banque ini tu la tu pushi pen lagi roma. La lo que dies dan tu pushi pen la banque pura sudah 1951 atau di market pasal por banque. DOP एकता दो उंगुकुती डाकबोरो next one ke Sabuda lo nguklo latar banta natural boundaries to landlord ni okay next la southern banta lata Karbilan kilo unikin lo towards east and dombo landlord ka thak dabik jablo latar banta ke latumba emergency line so sebelai lo lalu kita ada mulai as per tu pushi datang lo arting na twin for makaran na twin for next market khanduli outpost then next time to for that langgar ni alam royan ki usan ki sati datang ke langgar long sila tu twin lo langgar pen pan lo la solang lo bangke Meghalaya jitu ko tapat pen nanti aku street line lo orang ke la Somatan kuatin kurang dulu anak lo emang pelake limreng lah tepat pen straight line bang lo next nanti cuci ke nanti top cuci ke mungkin dia lo nanti top itu udah ladakan ke straight line imaginary line okay next pen bangke natural boundaries nih lo dan bangke natural boundaries lo okay anton ta okay next nanti top untuk in river so tanpa ultimately nanti tak beri kopi dia lah mungkin tak betul. Lah pakai expert dari India to push it, lakukan lah education apa ni tu. Kita infrastructure kan non border protection mungkin lah lakukan tu ni lah ini loh, DOP loh, lah dari kualifikasi ini loh lah. Ini pakai arting loh, makanan. Mungkin ada kelas itu ada forest DOP slide atau itu orang ke. Ini terkait dengan pendidikan. Mo yang sekian so dolot long te ako na mane yang se ko kachini gantung kolong te la department ini pen ako revision of the po si non ke speech from honorable participants mane that asomamente thanang po ni sungro ke pupila po budi sore lo lam de pechoy pa asomamente thanang po la pen mane thanamente thanik dan po la pen ke
kami adin pele speaker do dak lo pada pele nije ta chok lo lapen je anutin dame nije longi seda nije ben nije ida ka bang ke pini kachi di je pranle ke pharali lapan ke budi suri ke to pechoy prosonsi la so solution ke man theki ma la so puthasi chinki je thana ko putha la se non bang excuse from honorable participants da kachupati do nahi ta mana 5 minutes mane address na nelo jata Kairos long te chairman we CM we XMP la Chairman sir. oh 3 minutes la chok da 3 minutes la baike wala lang na 3 minutes long da kada duhan da 3 minutes direct on pitch upon say तो SBC पे से मिले तो हम को अगर से CM के हाई फंड चुरू लो ना सो मीटिंग के था को ना सीने तो SBC पे तो मत था इस on सोनी जो तो कचनी तंगालाम लो था इस तरह से सोलाम से तो मिले तो इसी बंके सॉल्यूशन बंके या तो सॉल्यूशन ले बंका 1951 गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के मनी CM सरकार ना सब था के मिले कौन लो से अलग ले पाता चुरू पारो ना इसी बंके जो मनी तो कम बंके all party delegation central government longta state government longta damnai joint delegation napen labangke hai tudaran nongang CM se nangja ko nangko lalu napen CM bangke 1979 aningan Meghalaya so pen amia long inside Kajian long langsung diopi nang ikim tu langsung bangke 3 pan state enai lalu tapi laten sialan tulang labang ke arting kali langkere laten tapak langsung abang ke latung akar itu akon dari sini cengkilong latung pen mana nang ada polis saya kok temporary sudah polis tiket kan dia sonte langsung kamu tadi tapi siapa yang kelahan lebaran landut to bong malang Resort nute. Recording kuri mo. Element ke Anthony Daron border sinoni litum ada ngom bangsa gate ke coba maning ke completely kardiang long nasi litum councilor sorta jakong cipi se litum kaya din cidoni 1972 hala bangsa demarcation na tendency litum damai la penon kisum gatora ke yasimet ke lanong kidam ta CME matum tai chini na penang ana chumanga tum amethang hapu pen instigate ki wangsi da organize na polisi ile tum aphan longle pelang ngi thi ile tum la ke border problem agi ile tum ke la ke kena encouragement of polisi salang tum klembo asi ki sumdulo ile tum batai ta dolo nonda ki do CME aphan ke klem tum telu penang ngi da tum phan FC block 1 block 2 ba block 1 a long ni itum non munsam ki duta lana itum se than asita ni itum chini lo a sport masi ka chini lo itum a history chi pura 1951 ta ho 72 ta ho itum duta lo ke ante people say itum lama kam itum phana honor na status maintaining bonda itum face lo nasi councilor so pena ke kheding tum phachuni lo no nama labang so border long ilitum cerai tim nai lapen ke cerai tim chotali ilitum halada BSF camp sita BC patrolling dam nai lapen non la ke claim ka no abang fu bang phe phan ilitum kardiang lo sido ilitum ni thang ma si hada bang phan chordon phunang lang chordung thuna ha bang outside the so phan phuke ilitum hino la si non public fan la ke claim thap tum handai ilitum action ta enai athik dam ta hala non pun bang aro mutai ni tum chitheng lo ni da tum than le thai si afrika sam lo la son tha thak si no tai ni tum la hui claim le ni pan on ni councilor so la pen pena da ke thei tum tham ta chu ni lo la pen ma thalo nang ni tum non border ki su ka thora nang ni tum nang rap pu la pen ya sibet ke hada employment opportunity ta be anje ba tum ke la biha bipa pine employment pen pine job card pen lok si le tum phanang party la dai litum chung chini lo se la huyan tanang litum council asor
border asor kisu akatura anta ilitum nang lang pini ilitum cipura mopen border demarcation lagi ilitum cinialo abang putin tak kot adu aben reality ta ilitum cini seta ilitum ka exercise hekte ke ilitum yasemet ke employment opportunity ta ni lepen hala da kamasi ilitum la force bang rumi kaita patrolling do ni pano nilam theke kato Hala kan si group si biji ko please wait la FAR PDF sige meji kon hostel council te la bang ada ke kata la bang ke itu mana chok ne theng bang ke case PDF sige meji kon ada te cross sa belum te la bang ke la bang ko se la pura pura liya kan sige na la pura man ko Kado ni JI Qatar President KPHLC Nili Kakroidun Anthony Teron Alang Liganing Alam Normat Border ke Litung Cicini Reblo Lapor Sihada CRP Army Nangi ke Army Sita ada posting dan Nangi Lapen Border SP Lapen Border Magistrate Haladak Durab Nangi Angat Lai sensitive area an lawa isi seta hala sort ison bang unang kokor ka khinde palam galilo paje thang derlo pot la give and take to alam paje thang derlo pot la si an ke cuma dune cicini ko so area si ilitum ki pilo mahat hala tum cini akom la si hala tum official tum bang bom di on duty siala tum jomang di pusin ni cuma julong wahes nong tu magistrate ki ko administrative officer police tu manta ada tak wang on duty pusin cuma thala la tu la potsi la sobat ge ili tu mana thro bange chini ne ko ili tu ko pe area se ili tu pitang roma la bange chini ne la masi la helo ada da ka che bohong atu mi dik hatta long le bang timo sa ho to long le Cerai nitung along li pusi ala tum sore cima thabom lo. Nitung along lian der kagos potro tanon ke Meghalaya pensi donangi alam nange li la hello. Meghalaya post kagos potro velo te lage papers avelo te lage along leta aku aki misi ala tum pata pitu nangi hala dage pata pita wahes nong tum si hadai pata ta pi doloy tum si im tum si pata pi hadake daga songa li de la masi hala ta ili tum hala ke tem do tek pen a joksi automatic hai hui ta che bhong il la pot si la so give and take abang cancel that nai la pen jong si cancel si pante kololo a area aroma area ma ilitum ka hodai la bang peklang serak ra hala ka hodai tang asor tum phan ke ini bengkanan tu ke Meghalaya sor lu pura pasti krong chip tete ceplang te la so kam claim tete la ke ada ke tension la pe ke chop ye theng do bompo la posi la ke urgent usi ni lima talo la pen mu ben ki puateng jong si la kali ponde ni lita matha la ke 1951 ko piloma itu border hala so teng si do tip nang ya pot magistrate la pen police la ka do go be hala dak do tip bernangi cerai tip nang no mat ke police ta bange thom khido ili dom police atu midik heta ili dom asama police bange thang ke chedan no ne de si ili to moni to mansi apuna le jab pusi puturam la tusa la apen hala disi le dam sita ili tum amuni tum hange adum pape dudun nong le ka ching ki hot hala chuma to long ke chuma to bange pape dudun thulong ne ko pini ka patu son doma la so kam de ko mati ili tum amuni ke chimi ne de si kamang hu sai se lo border long ke la posi la so kamang hu bange terik peminai pupete la ke skirmishes ke la ke do bompo la posi ang life and property alam do la posi kang la so alam mang claim serak nangi la pen ke la police army la pen magistrate hadak posting back nangi pe prap jing pen pini amat hadak posting back nangi police atung ko pima ke nangi la son anta pi etani arni sige police tunda ni dum APHLC to mansi generator ta nang hang dun thu tamai de dak pasor re pi pe det lo la posi la anta generator batin nangi son anta pilap nai kardo kata san ko give and take ka yang long pen ko an ma कितनी कौन अलग लेती थी मलाई में के तुम कर दो तो मत काउंसिल के मत के लैंड बिलोंग कर दो तो मत काउंसिल मेघालय सरकार एक इंची का कर दिया नॉर्थ बैंक के कर दो तो मत काउंसिल के बिलोंग ले पे
Lagi political mane contest engine energy ko alam kali lagi, ba energy ko alam kali lagi, lagi belum le lagi pipe lagi sih. Ini kan ke non itu lo dia punya amat army military to yang hendak. Army yang ada, CRPF kami lagi nanti sini lo nanti DC Kementerian lo, Komisioner Kementerian lo, ICS penayas mengingat lo, sita Karbiama Thomas Council ke law and order power away. Lasini tumda state nangi politik mo tumhan kong. Lagi tumnya power away lagi. Itu tumda. Non pinya mate normal dar army, police, CRPF bidami kuke Karbiama Thomas Council ke law and order ke itu masa kali lapan gini tumke piune lagi 100% sih no. give and take bapa ye thang det lo. Thang Council tum, dia tum ke kroi tum take to ke pina. Kami cekang alam Ke pina, kuna lapen. Police hal lagi sama. po kita, Excuse me, council tum si punan po lagi. Council police ka ja ko ke chimi lo. Kita council tum tok me ke, pumi ke. Lawang ke, lagi. Kami ke ningke lo ko te muni to manghule pon ke. Kali nang ina thanik lao. Je nang linta chini mah ke chini pinye masih pinai bo pulis military siap. Aku sih nggak ada promosi. Ini hala kita tak boleh. Kali nilimukan kulo rakyat kaji juga depan kali. Lapen pinye masih naik ko ke pinye masih unde. Lapen ke law and order ke lagi state government. Oke, undi ke sini. तो किने तुम तो पिघलो ना मेरे को नहीं बड़े कर गलो तो मैं कौन से नांगो नहीं दिलाम नहीं नांगो नंगे नहीं क्या तो नंगे तो नहीं दे मत नहीं नंगे क्या खान तो पिघल सो मीटिंग में रहें ना नंगे नहीं क्या तो मैं नहीं नंगे ये उन्हें मंगे तो ताकि नहीं तुम कौन मत जाके आप पोस्ट नहीं खाना नहीं पुने तुम लोग तो पिघलो टाइम में नहीं कैंसल लो इससे गवर्नमेंट ना लंबे लासी आनो पे का तो पिघल ऑर्गेनाइजेशन दो lah tunda paningnya singa lah penon ban ke Honorable Sir, kali aku ek ni lah MP ke hai ek MP ke hai dam na kai awring no dakku ingin lang ko sepan mison le han awring sa lumit paningnya de cobi gi pulai bila sih ke hai ya Tapi bola di pun pakai ikan itu di sini kalau tak kali. Tapi mana orang mereka kali nak kalian berdua, misalnya berdua, bola tola dulu, nak ke bawah. Kemudian ke nak ke lemon ni. Lalu mana pakai nak ke aku kerja pakai bang gay itu apa? Itu sini lo. Before independence, la pre-partition and post-partition, la baja de la universidad, la cap de la la no está activa para ti, la sociedad forma, y tu vamos a ver, ni tengo que tener, pero tengo lo de ideal, nada, tú la que por otra cosa, y tú una manera de Bukan perlu ya no, la ini la no itu India no itu, dah ke kamu sampai warga nanti kalau itu ya no, kalau independen dah sama sih, kalau begitu itu kalau apa ada sih lagi, ini independen dapat di, kalau kita dapat di keluar itu bagai asli itu loh. La taille humaine qui faisait pas que pour connaître la température ici, il pour les facs, comme ça, pour les équipes, ça politique, pour ça, l'équipe de portée, il te bloque les hommes. Car la taille, c'est tout le monde. La
que funcionen en el medio. No toca la toa, para Samsung que continuar que dejando la toa donde otros que están que más arriba para ver que se va de cómo el campo. Así no la pena. Primero me tiene que hacer para que la cajón para que se haga. Y tú te conoces la cuando no lo puedo, la cultivar que notificación, cultivar con el pueblo de Lima, para que haga un programa, aku dikenal expert pada sampai ke dalam kualitas. Dan kalau ini bang itu dibicara, dan sama dengan kualitas itu pasti tidak kalau terkali itu dah kita lari. Dan jika komar hamilton terkait itu kualitas. Lalu soal apa macam? Non saya pun kena kesulitan tertentu. Sudah terpok ke dalam. Ada reason government dia government terlalu. Jadi apa all party punya meeting atau untuk dekor lepas lalu itu yang memang lepas itu kok ada discussion akan government which kalau never expect itu sudah apa lagi. Lalu kita itu kan develop all seluruh party itu angkat. Cuma kita lain. Lagi kedua District Program Kuliah itu apa sih? Sabeo Kenya, sabeo Pasar, lalu kaya ni pun tekan, lalu tekan dulu. Apa lalu tekan lalu tekan dulu. Mana kira tu tekan dalam kan atau lagi. Lampu. Man kan dulu bagai wala. Sama sini tu. Mungkin akan tekan apa? Kalau tu bagai negara kalau bangkit, bukan jauh. After itu, lalu kandunya bodar loh, aku mereka itu malu mereka. Kalau asap, ini orang atau lomba dulu lagi kita, lalu hang baik kondisi eklak itu ya, buat apa kota itu kota, kita kita bisa, lalu loh itu lomba itu. Kandunya bodar loh, kandunya bodar, itu aku pun berpikir itu dulu. Nanti ini dia mana? Ada sampai kalau dia bodoh orang itu terus lu. Kita masuk lagi. Ini dia tu semua penjabi baris aplikasi software itu. Ada itu apa? Ada sih dia berfungsi juga. Security follow revenue betul tu kakek tu. All copy yang ada dalam itu. Kalau kita apa kita tahu kasi orang ini, kita harus apa dolar itu dolar. Kalau kita kan ada itu. Lalu kalau aku di rumah ini sudah kita perlu ke mampu kan. Kalau tinggal lah, kita kalau kalau lapar kita tengok itu. Kalau perlu kalau dia aku itu lalu belum kita tidak nak itu sambil mulai apa orang baru itu pada pilih apa sih siapa yang balik pulang drop so alright ini so ini kalau ini bertek loh so namun sih itu ini tidak itu yang perlu lakukan silo pada lakukan kerja dua kali itu orang lakukan apa itu nanti tu, itu mesti counter, itu mereka pun nak itu, lakukan itu di, aku ada tu from ini, tu nak apa, itu nanti itu ni kerja deh, kasi ini, jual ini, kalau ini, uang apa apa, apa nanti kita pun ada, harus tu, kalau perlu, ada juga ni tu kata berkepol. Stop that lah. Sekarang kalau ke ambil bertang, lama, betul kita mau. Kalau pulang dari itu lagi kita kulit kita apa. Nah, itu sama gitu. Nanti kita orang kasih juga kita try to document. Survey of different server, border server, including the report of user CS board. Ini tu nak kita kasih.
immediately, both one block he discussed with the both committees and nobody objected it. From the 1960, other report coming to that interview, government of Assam, India, except to see that it was declaration to the guy. Why did object? People didn't know what they are. This is all also was there. Before he died, he also admitted that. So how does it talk about what is there? You can ask the past, take about it. How does that get that, you know? Now, we got to go to African, open the dapat dia pantai. Tapi itu kan nongkrong lapang pulau itu nongkrong pun nangkut sewa. Dia tu dah kasih. Dia malah dia ni ada kajian teknik tapi dia tapi lapang dengan nangkut sewa. Lalu kita India lo, lalu Kashmir, kota Kashmir itu mereka itu not kata kerana mereka itu hal itu orang ada itu kerana mereka apa kalau itu, nama itu bila, luar nak sebelum nama, ini nak mulai saya itu, kerana hal itu kalau itu mereka tak mahu, mana semua tak tahu. Ini sedang people nak kelam. Tapi like akan ke government taking tahu. Border itu Nagaland border itu pada orang itu lah. Lot terkacau. Not terkacau. Ekspektasi itu pun adalah kata itu. Itu itu non-bantai. Itu lah kalau Nagaland border protector and for any people and start itu tuan boleh. Kita akan buat belum tu jauh lagi tu buat lagi. Mana ada kan? Buat aja. Kita ada kita ada. Alu kini dalam tu. Apa yang kita buat itu problem kita sebenarnya la posting of proses terbang. Komunikasi dia nak boleh. Tapi itu kita Matan government, nanti dia kata itu matan government tinggal kemudian bisa berkurang tegas untuk menerima apa itu. Why dia giving keluar. Mereka itu pun always dia mana receiving effect from that. With the source of harm, so they may affect any moment. Tapi that because they is unique. Even support protection or boundaries that we can demand. The other normal is posting. So output I don't know that we can extend that. Lapan itu berbeda. Development itu kerana non kita boleh untuk development ada itu kerana boleh orang boleh dari posisi boleh Nagaland boleh Mizora. Kalau ini kita itu betul itu mungkin apa nama ya boleh itu macam itu adalah lakukan mereka apa itu lalu lakukan pakai mereka itu baru itu dengan akan solid lakukan sekarang pernah angkat kata betul ini tinggi itu betul ini lakukan itu ada dalam waktu betul jadi itu juga mata kerja non doang enggak tahu ada pilih makan ala itu dia ada claro itu dia itu orang pola tapi lain apa nak faham Mobile keep silent. Please keep silent mobile. Within the meeting at the end of the meeting, we shall proclaim members, all parties are not, before he is taking internet to solution. Ini kan ada kajian. He should understand, he should know her mind about people's reaction. Putih tu besok ni, memang cuci tu besok ni. Dia perlu besok tak tinggal tu. Mereka orang pun, buatnya betul ada reaksi tu.
Seperti kain foto kulit adalah sebulan, sebab itu tidak main. Dari kita mau air itu kami akan melakukan proses orang itu ada apa sama. Kalau kita whenever he gets time to discuss with his counterpart, you will remember that he must take the intention, the mind of the Karbianlong people. They don't want to change the boundary. Nó trên những cái file đó là đang ở dưới lũ đã lên phương chân lại xin người làm những cái hối đó là các bạn sắp số đó vào cái đó ở trên phần cái số đó là tham một cái này liều này có đã chúng tôi nhìn ta aku đi làm những cái tiền mà những cái 이게 있잖아요. 분이 쓰는 이렇게 bây giờ là những 자, 저로 이거 안 하면 이제 센터 nilitung ke JCC PIPN si jointly si metang opinion ko pima nilitung pima mathala tu tala katu kami kenon ke hampe ke munelo rasila so lubang ke ini mai long pipo sang litung lang kono rasila song bong pen nilitung kaniye kang tu mangke lain lo ke ni ke tu mangke Karbiang long Autonomous Council Authority umbang 1951 na tema tu notification pima tu halaki smart nangi la pensión la dase son banquer hello armisi jadi kami tarik se film chief minister panche tong dulu le de tong ten kulo tong ke firma the government of Assam is non committed so a border a boundary nangkera ji ba pandiar ni sia teng dulu te non committed Lasi lada ko ke council si tum council authority tum si KKM ne an ke KKM si 50 ko tuna la so border se rane ma firma lai so la penke ko firma ani si chief minister an no sita pulo la penki sita la so lam ke bani tum place ko la bangke ala ijus hajurika kace paren ku a komiti ya bangke ala regional committee ke formal pen itu ni ake ne tum kamatha tengel tum latinia teng bangke Karbiang Long, West Karbiang Long ada Meghalaya ke lason khang bacar buawe naha 1951 dan dawe 1970 arut kita autonomous state ki buta awe la penke 1971 full fledged state ki buta awe la sejong sinon ke doko kulta la ke komani best step interest group of people la tumsi la ke kainmen la si la bangke dake kacing pinani ke thanani ala ma se velo council the 1951 na teng si ko nangko la penke la so komiti bangke withdraw nahi lalu apalagi si bangke state government apa non manusia tengah non committed ko kita mai ko firma lang itu 1969 Assam reorganization Meghalaya Act 1969 ada kisi section 3 long subsection 2 dua hal section 2 itu optional itu Meghalaya itu doi ma काम itu na hala bangso ho Meghalaya autonomous state long dinde si itu ke Assam long itu lo lasi Hala sorting lo bulo te nong ke Karbiang Long ke east no west no Karbiang Long ke Assam part lo la sila da ke state government atu responsibility do la valid boundary ke raya bangke la sila bangke state government apam si tame council pen tame juning di padik si arni siason kami ye bangke la utlama samatha bang pate la tusi la so boundary bang ke raya tigi bang si claim nani la bendak ni tum agak mereka bila suggestion isi ini do dake kesulitan lah bangke dengan government isi bangke lah the government of Assam should be moved to take steps to strengthen police forces in the sensitive border areas. Sekarang ini siapa yang dulu ke nili tungke police nang piu ni walam siku ningge kutu kita ini tungke duty dan itu Assam harus itu kau pun lah ke state government untuk itu tuning di apa si kami tuning di nang kau la sensitive area bangke police bang la penisi bangke development of border areas including road connectivity accessibility of primary health services establishment of school etc should be given proper priority by the KAC the KAC should take steps to establish model villages in areas bordering Meghalaya district and crossing
Ani sih kami lah soalan sih kelang lo, tahun sih lah soal aku nak munit setu nak ko lah, jong sih long lihat itu ada kau tu kami bangku lah sih lah so, lalu kado boleh kami kalian ni bang, nanti ni tu JCC pen ke jointly lo lah bang ke, kalau sombong pe JCC ya constituent satu data tu ini ke lili lo sudah, dia dalam puluh dalam itu juga apa yang itu puluh deh, ibu busi itu ni res, lah sih lah soal lu bang ke, lili malu, itu malu. Laso lu bang ke ni, tum dak jualan brand ke tum norma kan ini yang dalam segala. So kung napanjolo lang si natin appointment na rin na titilo natin ke na to timpul lo kita ni dito. Jadi si pinisar itu bang ke nilihat lo je aku mesti alam hemol ke video nani ke chupong saya bangka duya boy ke joko lo kaida non pulagi tapi lah tu tapi tu nanti pulang se kumiti tinggal inside dan tipi kundi. That is on behalf of Chief Minister Banke video service bilo and ke hoda ni video la border itu konsensi longan se for example that Rina ke border la Rina ke lagi taso ke action long pada border opposite ko ta border ria elected lo tapi mah hoy dia di sini tapi dia pun masalah ta dia hoy elected itu jadi lo langsung alam tu macam mendulu langsung le langsung komiti tu le final decision physically. Jadi kacing wai ting saya komiti keseng kalau tak bisa nak kesang pun. Tinggal yang ni belum terkosong tak tu ya boleh. Itu. Lapan boleh kita access kita kosong nasi. Kalau tu yang si border dia kalau tu tak belum dah border ko dah bingung tu belum terlaki kacau hong. Polisi lo lagi government ke di so ke boleh access di kosong. Lasi, ane sita na tunda cinglo lah tunggang malu kurang te, di tunda kodo kacau bonga karbau, China pen, China pen India ada bong tunte, lagi kacau apa karbau, polis belum te, CRP belum te, lagi kacau apa karbau. Lasi lah soal kurang te, nak tunda parlimen settle lah konsultan, mana ni kosong settle nak ko, yang kena umur, yang kini kalau nak kahai dah tinggi lo, tu sabuda pen dagang lah, kandulian ke kargi yuta betul. Inuta belo lagi sorry saya sema pendagla kalian ke inuta kalian belo kusi alam itu si diuta nang itu lain demi dalam nak hai itu enggak awilo kurang ke tanah cuma selo ke amun pun tanah sedikit lo lasi laso solution person si kiman ke itu mana saya cuma accept lo ya lain accept lo ni dengan tanggalan tak belo jadi langsung mesti cingwai nani, pak komiti dalam sisi minister wal cingwai nani, cingwai ni jangan nalo. Nanti orang nak pulut ya. Komiti dah sengkang ke pulut sengkang jangan nalo. Jadi ni amat hati te, je komiti sengkang, cingwai cingwai lah. Tumle final ji puka kali. Final ke chief minister bangke alang tabang ko akti mangko ang sida di cingwai po all party pen non-solo organization ke doan. Lapen aku silong deh kong cingwai dampo. Party. Ini tu stand mana siapa rosok tak konsul deh siapa stand lo agency dan itu bukti. 1951 notification ada yang ke. Lalu ada yang itu stand clear wala rosok tak clear. Lalu ni ligamat hak ke parliament solution itu minum kacing baik tak. Dipuai ke tumke border dipuai ke non insuni teron tumle border ini ya tuan si dua kita bang. Ni long dak non hang belah tu. Oda ke puai ke tumlo. Tapi nama si penting cenglau ni lihat, monitor rumah si penting ketoi penting lau angkon lah ketok kafiran ambulans ke pakai, doktor ke pakai, tak mujai ke pakai, tangga poisa kerap pun everything ni monitor rumah lau. Tapi MLA pantai lau, Lina pantai lau, Kacing pantai lau, Borderia tu kumda, alang kumda mana lahai gede atau monitor rumah lau. Lasi solution apa dia bangkit orang nak,enge Kula saya sema pen dak lai khanduli ke ton ta kar ge belo kusna orang tua reporting teaching dete ala reporting ge lalu kurang di bangsi om na kurang de non se for example that haro lo mage bimi do putar puna chu itu kana cetan ai ho to kana cetan de simat da bangsi huda kan ku me ho kan ku do ko
dagang ta khanduya ta ka thik pulong te je la ke la tum ta itu kar bitum ki nut ta we pulong te la ke non sabuda son sona bang ya dang ni pali tum du thik lo tum pila ra song la ke amala tum ban khan ke pala ponan bang bang ke la tum nan pet u hai hi da bang ke ta si men bang ke la pona ta si nan li sai son bang ke di bang ke accept lo ta ta no pet tulan pulong te la ke oh Jadi soalan mana yang ini tu malah ini tu karbiat tu orang ke takut pendar cuma tu bangke durap persila so history. Tapi non kita me hala ke cuma dulu kasih tu dulu buat hala bangke unilu buat apa yang kasih tu karbiat long alu dulu leh buat bangke li tu kita naik kan. Dulu durap nan kita karbiat long masih bang dulu. Lah soalan maksudnya itu kali kita dapat dulu, pulau teh lah tapi deh. La pengen non dah kau rasa tak pangali tundu anu begitu meneta tangalam le la tunta pini nang kita ande pena nang kita anu te pini te pilo da pide tu yo la solam yo la si nete ku bangke lalo kasih tu pen kasih tu ke aku pen da jura pen ani tri dua tradition tu tapi non kita me dunang ni ku bangke kali kipide dia out of function ti hai nang mana lo stek le mari kipide di palam da le kita Mula tumsi nan dulu ne puno. Mula tum ati tumsi ke ning han mo itu do pelo la pu do tumda dupi ke cuma tu hasia tumda dulu ke take ka de no dulu ke. Dulu sekarang tumsi nan dulu de ulong de cuma de ko alang le hem pu tumsi nan thek rong nan chokrong. Oh, nukta kan fulong fulong de ke lalu nan itu mah tata pun. Solution nan mula nan ke. Solution ringan pokok. Solution nan ke. Itu ringan. Berarti terus sama ini mah, terus terus nanya. Bangsu ni lah. Mili kecini bang ke pini nang tu basom bikin nang pandai ngarong pito lo pen katu we pan tacuru lo basom kita we pina. Lasi dia ke porda amat sikit lo kaita. Khasiat tu pen ni ke. Agak ni kita tusnya lo pen ke hitam ke bang. Apa pakai baca buta ni ke itu semua bang. Penon pinyar ni kacinya tenggelam hello la hai la tumpen yang tak rasu penon jadi dak kan yang nom besi konsil la be kuben la tumpen itu bohong itu la panen util si yang kiman huta la hai kaci bohong kaci buri itu ya sisi huta la inci pan diri pen abbo ko hutia kaci bohong kaci buri itu no tu ra bang hangat ni juri urat kali ya kai dan tu kasil no la bang kalau masalah pet pen asule songa bang ini ban pakanan ko la pen ke ini tu la dak mane la tumo pan permanent solution itu produksi ini kegimana? Kalau kita siapa ni ke tarik informasi kita silong ala pemerintahan komisioner orang itu nabanglo, jadi panla SP kan sepoimen nanti ini itu lo, agak ni ini itu poin ini lo, poin alam tu nak tak along tak reply dan ini kepilah lo, alam tu pulau ada ke kasih tu silong ke, nomor 1 kasih orang pulau ni pulau ante otonomi sisi council itu first census ke 1966 census gampang na, udah sih dulu kasih, lah kan ini gitu. Apa pente aku latung pujo amen itu amen nang seke dapat ni reply bila nak tu musupis ni tu merkuri ni ciroya sini tu nangan buatnya ciroya sini pangri ni bo nak tu kira le rina pulo nak tu kira le katong pulo ni tu le anak pun aku pan api aku pan nak respect ko kusini pulo akema lahai alam ni tu lakek umbang pada hendu dan suku ni tu lakek ciken pun tu minghin dan suku ni tu lakek nak tu tengar pada ni tu maktu dan suku lakek dan itu lakek dia bangke kasih pen karbiat tusnes laku anu tu mesti mohon padu nang muta kusini tu lakek dah tu non nak pun itu daya pun bukan selong tak ini tu lo lapen aku orang tu putulo nono bangke alam tumi putulo bangke ye kasih karbitanen pangsamana apa sih lah tu mending ke hang di masak su lason picom po bangke meyi po pulo la sini pulo lake korte ti anengke apo inutna akorte bangpodo bangpindu pote longle pilang kake ra pika kibisia henta acar pen kita mata hang nani bong mo ke binang bang rumah wa bang du budak si bang nak nan pude te ini pindole imbo itu ni ku pede ngule nah he misiala mane ke ano ke longri lompa kiri kai da prejam ada kiri ilang prejam seta ne ke sini bang ada itu unit mono ke yang bang ke ilang dui ki do potung ki pakanan dia apa UPPC United Border Peace Committee bukan komiti itu sehingga tengok dari situ na pulis kecil toy pen kaibong pen hili pen pero bangke problem solve saya problem solve ke itu kecil kilo
Pulau Lasinel itu masih kontak dengan lo FKDAP, RBYF, SNYF, anala CWRC, kuatum, pan kontak dengan lo. Anla tu itu mesti kipen sih, ala tu milidah, masih net sih, ala tu mesti pergi punya tanah. Non kecil kormar bangka, hoelam tawe, kan tawe putih, kedak disunang ke ala tu mesti kecil kormar punya kandak lo. Akhirnya tu karena tu nggak kai sih dalam tu mereka di punya sedang deh, aku lalu nggak sih kita ketam. Akhirnya perang aku, yang tu karena ada cu, bangkrut tu, ukrai, bura sudah. Lalu membakar di tempat rong sedang lo, kalau dia tu ke kena cibi basiku pantri bunusukan saya tumpu saya pretipu, rendung itu, sedang tampil ni long cipatu mesen si la kele cimthong ma wang ke jor patora ni lo mon patora ni lo la suar ni mon pator bang jalak pi masi tampil ni long pubia la halam kadu ya tumu mu cita kele kar dipen cuman ke mu kan tum karwan tu pen ke sedang delo la pen kar dipen sedang delo ni tuge mu arlong inglang tampetik tulain lim cok cetik suke ni tuge sedang di pos milu. Nasir semilong itu muncul seng di tempat orang Malaysia. Iyo, cuma tu cuma semua. Anak kau yang lampai ni boleh kau yang manggil ke, apa ke ni soalan pun dari pakar. Langkau sudi, jam maroi pen dam po, lihat aroyo, lihat kita pen dam sudi po, angke halau mau put balik. Mau put putih cuma lampai, mau put kalau nanti jual abo agaknya jual sab dibion pen, kasih hilang pun dari. Kau yang lo, masih mau put. Ada pen dia Muslim piar atau suding wangkot dak ni kalau lupa dak hak dak tatok dak boleh masuk kene kilometer thomra baru tok paru ini re thongke tok sian lo tampe saya cuma penang tok langsung dulu ada penjan ke strict hak santi jam lipo santi ben ka ampiam re tampo lo ada penja tang ro sa ku piar lo ke la da pendet na tu le roko la pen ni hara kuduno nang tung kan etungke Kacik Roy Pakasi kacik pila dakta tok dak berjuang portion from United Kasi and Jogja District. Maka tok lot happy village of block number 1 North Dolosi Manta. Dolosi perlu ada tuke mulia dan kena ada number awal. Lapu ya. And 15 village of block number 2 of North Lasan North Dolosi plus 71 village of block number 1 of Benrian Dolosi. 1 village of Murak of block number 1 of Lalung Nonglung Dolosi. 40 village of block number 2 of Lalung Nonglung Dolosi, 56 village of block number 2 of Mendri Dolosi, and 3 village of Kanduli, Umpaweng and Mokoiram of block number 1 of Nonglung Dolosi, 2 village of Maulintet and Umat, Nonglung of block number 1 and number 2 of Nonglabangke, Nonglung Dolosi, 2 village of Umceken and Dumlapang. Labangke block number 1 of Ralian Dolosi, 79 village of block number 2 Lake Jintong Dolosi, 3 village of Dapat, Somatang and Tangkoroy. Lake of block number 1 of Sideng Lintang Dolosi. And 24 village of block number 1 Noklut Dolosi. 1 village of Murak of block number 2 Labangke Noklatan Noklut Dolosi. 8 village of block number 1 of Ralian Dolosi. 1 village of Murak Musud of block number 1 Campung Dolosi. Nah, ya orang bersepi hutan, yang sambil masih sepi lo pasar beta nak 2 menit, TikTok nak 2 menit, yes pakintin sekitar. Pasar beta tempor kini nak kelau ekspor menit se pasar beta. Ulo nampai itu mesti pulang dia highway. Nona mana 2 menit tapi nona itu kita sulia bajila pudu bicara dulu. Serta tadi varian sabangke, la pudu ya seorang nak tumalong nak duduk kau kanta Roma himata nak tujuh TP anggong si kita wasu pendulas naik plak tidak. Kira plak pendulas naik dan plak tidak so. Soalnya mitri, nak tunggu mata lo kita cuma kemana itu nih sambil pendulum bertarung. Tapi itu nggak lihat tujuh wajib pemena, pedeng amat langsung solusi bang pandan ko anon. La ne tum ka bian don pen ne dro isiwet bornet di duhut ni klem serana jangan dor kita la si nona bangke ne suniri ga to ya phanta la ka do organization ta ini mari ki englen sila na ko si ya meni ye seta alam ka pura khai to nahi ye rat ko kre ne ta nerat sike je apno nerat alam cha nahi polam ni ye lo nahi ye mati la si ka do isiwet ne ye lo portante isiwet la portale sera alam ni pet itu Alam cipupe, hormon alam cipupe, asal alam cipupe, ingin sudah hotel akan solusi tentang tipu dari kota lalu karton. Orang dengan Ninggin lo này luôn ninggin. Stop. Hỏi là một cái bột đá cái là cái một cáiสิ่งที่มีบทมันจุดเมียรับเลยอะไรมีอุโรในที่นี่ทุกคนจุดไฟตาของพลังกลางHalo Bapak, Assam Semesta Hidayat Sorsantia, Meghalaya Captain Sama.
Kalitan renang rompi kalau ke, jadi minister. Alam hok hemat ke, sini dulu lo, kita border area itu area ke, ada tu area tu sujud. Lapor saya lah mungkin mungkin kita kalau aja report, non ini korte, ini keron, advisor itu nak dalam sih. Council of Elders of Lower Block 2, women say ini tu. Itu spesial untuk kami, bahkan mereka kapten sama untuk kami, boleh itu. Kita bukan biasa alam rodulan ke tanah lo, luar doktu mereka border ke non tulisan rohani ni si order ke alam ke kaki lagi. Malam 1984 itu Thailand sepucuk. Ni kita sini dah mati. Dah kali korekin program ke mikir hills ke sing ipo ahu dah mati. Laporan doktoran nanti kelas. Mikir hills masih ke sing. Mikir hills track, nogau ada person. Mikir hills track sisa koresi ka person malo. Non gau ada doktor bang laki. United Khasian Hills. Jual subdivision anda. Bukan biasa kamu kalau dah $15 ship tu, mulai area tu. Nah $15 ship area pensih 300 kata kita tu pakai 356 million nanti pakai lagi. Area ke 1543 square kilometer, almost half the size of the geographical area of Bethlehem. Tahu. Kalau maksudnya pernah aku mau pakai kicik pernah pasal yang bundek tu. Lepas saya maksudnya violently oppose kicik yang dulu. Lalu ini yang mesti perlu as far as reporting program ke non councilor mula ini 1957 Janta Hill District Council pen mungkin di council pun macam itu jadi kini mula. Maksud kisi rekod dulu. Umpah skor di sini mana? Dulu rekod dulu. Kalau ada rekod, non kurang kalau jadi kini kasi mau ibu di sana kemen. Ada pulau board the district council agreed to transfer Block 1 to Yangtze district. However, a joint survey will be conducted and the comparative penal and mikir population will be the guiding criterion. Exact center solution kita ada di sini. Sehingga abang ke umrah pulau, umrah meeting lo abang, meeting di situ sih pensi yang gitu dah. Kalau suruh kali dah mesin dulu, revenue minister hisap pun sih dulu, dalam itu pun mesin. Dan tadi situ sih pada tungkari report cuman lo, survey report cuman lo. Alam itu dulu ini lagi joint survey report India, masalah ni tuan. Tapi abang ke non amu cok ke pawang cipuran abang ke ngomong cok ke lo non abang ke how to find out a solution permanent solution ni kita border ambil hisab usman kita kan aslinya kita kan itu pakai ada uji kinde unkarmi tapat itu ambil tidak ramai cok sih ramai pula ada Mei dupen ada tu kita gamlong lah hello ada border ada itu non taksi nah tu feeling of deprivation and abandonment ni sebenarnya gitu kan belum jaga tahu pulau military police ni ada isi dalam soal kita solution kali ini tekam lo Asemo kan rekod ke horizontal portion se non pemita sang government itu utama. Asemo kita polis dulu ada satu dia dulu. Non ada difference sama ke kopilo. Kami saya kan miskin rumah ko bang patok sa bimar itu. This is something. Maka pertama dia cuma rumah ko SP sang dulu. Saya itu pasal itu nawe. Itu saya itu nawe. Oh, percaya su, polis percaya su. Kita ini pas kerja ni, ane puan itu orang puan ini noh, polis, polis itu orang orang puan. And they are seen are going with official of
Meghalaya. Itu pun untuk ini. Mereka itu orang tua nak. Ada pulau nanti, border tunggu akisun tu. Lasi, nilihin mereka pulau ni. Itu ahoy cerai kau strong ni. Amerik ni punya bang lain lah. Mulai tu ada ani ni biru kok. Wan bangke laang mana ka utpat lo mereka selo hemena ke lo ta. Itu masam jinta ani na bangke. Mana jo remaining silent. Mana dujoy. Aku dulu sekali tu pun malah dah semua kata kamu kuda. Isa yukti tu saya dipilih tu ni kita wang le malah. ST wang we, MC wang we, MLA wang we, wang saya datang ke MK. Kita tu pun kita kita lah. Kalau terima tu pokoklah, apa lama ke. Tapi non bang ke, nilai mekanik itu macam ni tentu bang lah, hello. Labang sorbang itu buat biang long atau council pen, ke lagi bente ke polisi long sedon lunde lah pen itu ikin sita putih lah. Sorbang, labang sorbang publicly announce itu. Sorbang, anak pen last. Let me finish only one thing. Dengan anak pen, kalau give and take at border talk kalau bangke lah ke, belum doktor bangke isu dikit out of the value of that talk sorbang mereka sesuatu di sini. Anak keputusan itu diminta orang yang tak. Soal memorandum kita fokus. Pak. Gentlemen, hello. Agustin Hansi, LEX Minority Board Chairman KAC. Saya open alam pangketi miladap 10,444 square kilometers. Lapang so, amai panglong ko itong kasimpan itong kardiang ng council, itong siyemsa. Kasi kanto kami pinidasa itong punrapen korte hindi kiluan ito. Bukan kado bagai abang putung lah kali ini dah dulu. Kisman tu bang ke thon kirodom dah dulu. Kisman tu bang ke thon kirodom dah dulu. Ayam nolo. Lase aholo. Nilitum West Caribbean long. Mate naino amreng konsensi lo. Border ahoy alam cethanda bulan te akisum ke ongai. Lape na humusti ta angkong ke population na muni dah hong kada ke ongai. Lase nilitum ke kisum happy. Number 1 bangke jadi site share kasla. Number 2 bangke itu kandung area. Lase non la ilum thanglong lo through social media. How 17 ni penpinian 13 blokan to ni thon capture do tanglo. Lase bang sombong halam dak akisu malam bangke thanan ko dia thama so kisu malam bangke than the bukan te chok sidat po. Lase holo ini tuh lah ruling itu bangun tuh bangke kali lo, sejak mesti pensa itu masa headsing proper alam itu bangkong lo, lalu sunat hasil itu local ABC lo IM lo kerja untuk mos council ni, tina terang itu bang lo, MLA terang limit hangka peran minister dapat ini bang lo, lapen itu tuh hamran administratif mata lo hin pensame SP additional SP lapen itu mah DC Krishna Goa, amun tuh bangkong lo. Waktu kita pilih kita solusi apa nak kini abang kaum lah. Lasi anibang tak lo, nilibetang mesti orang mesti elemen ni ke nilibetang tapi ni dalam ni lo ada nang ye polo. Nilibang senang tukat nang ye lo, amat orang kangkon kang yin sum nang nilibang sabu nilibok tehoi. Sedang kita abang football batulung ngomong yo, amat nang pulung lo masih tinung sabu abang panu lo polo. Mungkin ni kira kita ya sedekor kalau bang suria kan nilibang ke medical hospital itu hamran lagi knowledge juga. Masih alang ilong sini tunturan kau masih cuma tulang ipana discount kilo amat pati tidak lo. Kita approve ke sudah. Nasi ini dengan kecil ini bang kalau boleh non praktik pen itu kerja non termos council pen lah. Area along apa ke petroleum post bang ke kena so. Lapen BOP bang ke non pu nilai tunggang kero tapa. Lake murid tum ayu mikirnya hanti kepil. Ayu bangka Henry minake kai silang kukisi. Henry minang kai longle lasi alang itu bangke la mantu la son kupene ini murid tum kacui tu son sepalu betanglo. Lalu lasi nilin penturi bangke la hello prakjing pen nilin tum apa ada nesen polis outpost la patrolling post itu mana pikir nanti. Dia pikir itu mana kam itu. Hadak bos kami nilitum pinet hans kami
Alam itu ni tu mana thap je hamren pen ni tu than order permission ani de titi tu. Alam lo tu ni tu ta ni tu simoi tu mani ina terapi MLA satu pen ni tu ha lang philo ai go lang chi than lo. Lalu la pen normal implement na lo Cardiolog Thomas Council pen non practicing pen ni tu phan ka chuni li lo ko lo. Hamren election commission apa birta pising non practicing pen la hai politics la tapi tu de ti phan bangke na lu min da la kon komikani se chuni lo atman non ni tu ni cha lo lang an lo la politics ki do ayu se bemar bang ka tu che suppose ni tu tapana lo bangke politics ko lepet sa ulo se da no am i lo son mang da politics do ating lo bang ni tu pachi oi lo pen non la da am i lo bang dola la si non practicing pen hamren election commission ng panang tum so dapat pusing la dia fix pang ko jadi pansi curi lo dan dulang di sana ini setelah ansur lo betul tak ni pendiri tumang seria kan ini tu orang bonang lah ng pemikana fokusi curi lo kalau Nel yerso putui la aho alam lo la pulis alam ke non iklan dak lo pulis ke nangki la pena la government Assam government are rule ke provision tatu border magistrate pada tu border ADC pada tu border SP pada tu alang itu panhadak kape do kokya kam si kitnai ili tu pulo pulis do kokote hapu pulis do kokote pulis ambong aku ci apo pulo dala pulis atum ci ap ite ramar non ke public atum ci ap tu bare ci piti tu ro la pon la si la public atum ka ci piti te de je pansi hadak pulis do chot nai la pen eson bangge mo pulo je non tribal atum ke itu phan nang cedan de pul hai haura ghat nang cedan de eta itu ke democratic country that si itu democratic law si itu ka cedan pulote election hot pape rem de thelo ka cedan lo binonge election manam kali ki election kali lo la nang lita la bujiam tha democracy pulote laga physical fighting ali den mati itu ke democratic adat mati la si binonge itu nge rem etlu Orang kata rem edlo itu mana rem edlo, bukan yang rem edlo, kopi rem edlo, deupani rem edlo itu mah lagi. Lama rending yo nahi lagi. Speaker. Kalian lah kacini ni posen kan lah. Ni rem boleh telai. Give and take abang ke lah kepikang dak nahi lah tu ke. Upete lah give and take apa sih bang ke bang bom lu ni jum sini. Kita lagi kan tiga porke itu deng de punya council benda pupeda nama ti la punangji la penke jong si deng tu der lo kesan elo kalau speaker bilang kata sango asli chief aja bang ini chief secretary chief minister lo ko mati please keep silent kali lo ti pai na kita ahon bilang speaker untuk bilang kali na lihat pesannya lo pun lihat na tino program pino pada selesai lo give the paper lo becita paper me pia pora na lo ke documents nahi lege nahi lo document you give me proof anda documents abian abi puchit nanji anda abi pun ke mati rai ko mo mati kali nang lihat kali kan ini speaker do tinglah kam sangu nang tumane Jadi solution apa sih? ini kanije do traktum do sir आपके लासा ini ason non ason lason all political party lape lada social student organization of Hanam hangla lason banke ini kimi pick apalo tusmeri mathalo sita lada adhik appointment ke nili kamatha kisung ne anu tinda mathalo dak solution kopini longji ma pusi isi observe pensi anu tinda bango lapen serious isi meeting tusni ni mathalo lapen laso pen highest isi karbiang long laso na forum dolang kuni mathathelo lasi anu tinda laso responsible ban a problem anu tinda chini mate anu tinda kisung no puchini lo sa a solution ge malo pipo fully important mate lada ke nang invest sentiment nang chi people tension sita solution pitha ente
first ke solution ko maxi banji ma phula bangle seriously chingwai na jai ka phar ninjera lo porlo lo ninjera lo ni respect ya ninjeta cho sabe itum non bangke solution malo pipo hala so solution kan serious dan lo flote a meeting da teacher po la pen a non pini maju kokilo la so meeting a step down po la so association kan kolo bang siwang ko ma pini itu tum chi thek lo pachun che sita responsible non itum lo sito lo pini lada house long kido ka nutin nam ki jongje tin pen ni ta la so part long ni ta la so dim long ki ni ta inu da daitto lo po mathanang po layong sin matha pulote itum unitedly fight pulote solution namni pen chun de puni da time ni bang tanang fight ke bang da polisi do ke Meghalaya pen da bang polisi do bom Nagaland pen da polisi do bom non ki bang ke only Meghalaya chola Nagaland problem abe mai tum atumi dekhan ta itum problem thek long lo puta te laso a solution ke kumar lo chokche hula so area long border area long kumama tum si affected ma hula tum long ka kumana bang ke dalal do tai hala hai banda itum identify kuri ni hala tum anda itum identify si action bang etilo imithang muni do ko kai bang muni do ko kai anggo muni ke chiok bang do ko kai la panta itum isi identify kuri ni hala ta la pen itum yung si solution pili prote junuda give and take ke junupik hai majukta people long le check sida hula da ke facebook atumo ban ke sung pilo anda mo heta chitham lo anu tinda ni tume sung delo ko people la sung det ban ke hala da na nang di phanta nang di ta hema ve ni da hala da hema ve kido dam ban ke hula to ve ka tuma ban ke ason tinda phore lo police pe na phore tangka ma pe na phore adi pe na kaino ason tinda problem lo lasi la so problem dan pachunji pulote la ban ke ilitu mo than lo ke non la so a problems kido ke la non asiem kido chot ke lo la ke ho itum ajak include sa problem na dolo mane ke la so isu pe election la kurilo mane la so isu pe si kapre akam mane claim lo te non itum ban ke non leadership ban ke pilo itum kadu ka beta responsible lo hang puson ke government chik ba dan la chok ta hini sta me pilo pini ke itum ta hakilo ili tum to kopia ja kon si badun chom thegi ma ini tum to konani lo rat ko pagong itu nai ma itum si ni sawo itu nai ma kapre la so bang ini tum na matana ko lasin ini chuning diban ke ini tum chiong nang dilo chiong ke pin pe non la escalation ke do non la tension ke do la soba osong se pansani ni session do session bang ke la no both this civil society la penisi bang ke la no va do la accusation ke kita no na itu de no bang ke ma both initiative ta itu mangere ka ke la osong se kita me one of the para isi ke solang ke sabse apa ke blok ke nama ke asal जैसे मैं करूँ क्या account acquisition में what is the behavior of the state acquisition and district acquisition one you take up now about it ना सब so मैंने itu acquisition जो मांगा सब so one ना respond नहीं बन असुख कम करेंगे सबसे जो मांगे defensive होता है बता डिफेंड बनने का बात ऑफेंसिव सीधा itu पुलिस तो अभी तो मैंने एग्रेशन तो में क्या नहीं बात ऑफेंसिव दा बोले दा itu पुलिस तो सीधा एग्रेशन तो दा एरिया बन डिफेंड होते लाइफ एंड प्रॉपर्टी बन का कैसे नहीं बन क्लेम को नहीं बन सीधा में पुलिस तुम सीधा में कांग सो प्रोएक्टिव कर देते हैं एरिया में कांग उसमें प्रोटेक्शन भी नहीं लासो बन जाता तुम क्या करते then none of the police limited ada reinforcement of government pen konta so bange state government pen ta so reinforcement of police forces la no de dela sen ele tum chu da area long da mala pun hade ki long tum da so da tum president da polo there is impending impending danger there is impending danger la sila so ban precaution ta government ne to ko lage area to no police to la sopa के fathers technically no vigilant ऐसे बोले इनिशिएटिव पे एक प्रॉब्लम है but in मुंबई का पूरा सिविल सोसाइटी इनका उसमें इनिशिएटिव इनका सोगा वो ऐसी डिसाइड को अब लोग से ये है
alam ni apa dah belum ada sini. Kau nak suruh nak apa? Initiative. Pasal saya peaceful. How to restore? Pasal people sama. Pasal initiative people saya. How to diffuse the tension. So tension nak pasal saya diffuse ni. Langsung ada bangkai itu. Immediately peace committee asal kita ni. Semuanya important. Tapi genesis of this problem. Yang betul itu genesis of pasal problem agak kita problem. Agak terbang because of it. Give and take policy doctor by the community. Some to give and take. Think I said give and take a play in the job. Then he did along the market. That counts of defense along the market. Block and block. Block one and block two. In that problem on that, we do the right concept. Support kali kumai tak sama ada kita 19 hora kalau kita huak dan ni di dalam kita pun dah langsung kawan waktu isi itu belum mungkin cilo berada mo langsung dia kain dia lebih mana sabso mana lah di mana sektor ini saya di dalam itu belum dia nopo mana nono bangsi nono tes apa di dalam tu sabso itu baik itu semua institution no sama dua job dari sini asli itu yang pulau lah bangkai actually on the ground study on the field itu area itu punya information আছে untuk dibuat lagi dan lagi this is the ground studies community सादा अपना लोगों ने itu kan dari untuk sekolah tu data itu saya ada so discussion orang लोग तो sini di mana yang soal alam Nilai jidungan tu alam pulau. Kenapa pun bola development pulau sampai nak berhang suruh lo. Kalau kita apa nasi, ini penuji jalan pulau. La bola development jidungan kundu. Kalau mana strengthen pulau ini penata ke. Aku lah solo only culture membership itu mana. Mak apa itu tak dulu mak. Lapan lima partai mantai council member locally, other intellectual, like-minded atunta ada member content, kaitan police activity, mungkin matakan, lapan rasa community atun secretary do, atau mana atun sport inquiry, lapan isinya nualang tu training. Isi bangsa border terjangkau present border means 1961 a census border. Census itu border di northeast, southwest, Halawan Peninsula, so both were available freely. Lasila soal was freely. Laban, lasoda terhadap border issue is a permanent issue loh ke. Lapa permanent issue so settlement ke pa step by step situ every permanently. Aku nak lasota ikan. Lasala Kichinya taken since 1951, the Jikula saw border problem. Hala saw no mutha. Unante, Isalaba Prince, the door it and I will put it with Sanji. After Nijitu belong to the Tenga, since a Sotusing Toron, ex Cabinet Minister of Sam, Hala Sotai Kachiwa, you do. Possible shop blocker one block alone logo. La Bosa Hala saw Broken Hala saw. Aku kemudian muka pura pernah pilih pulau te itu help something. Lapan second alam pohon je laso border jitu development border development itu mau iklan ni so nili development hanya deh. Iklan ni asal halo je la border issue kan time to time semari commission ro central government itu bahasa dulu joint commission dah dulu. Kalau soalan apa dulu ni Cina tu bangke ex retired Chief Justice of India, Y.B. Chandrachud, alam itu chairman la pensiun sama kita member. Alam itu wango karya nota apalah pen lasot kargiri sodara tu mibolna itu dulu. Lapos dia halas report, kosong si kelima, kosong si mama halas report bang lasot development, border development itu risi lasot mudah taklah ni. Lapan situ ni sini bawa banyak tanah tu pulau. Apa orang apa ni pulau je? Six situ area along like neighboring district of the state and outside the state cannot annex. Join with the ponu only pulau sana report je. Je six situ along le
as such do have a district say within the same step, lower district, Srinagar district, like a following. Even neighboring state, Meghalaya state, along with the 6 even the state of Ponongli, Kusi, Adipur, Kusi, Than. The person also Homuban along with inquiry clinic. Lapen and Lano is your bank, and the Highland Arjuna remain for development, develop border development, Lapen also and the Tunisia like Alam Canino, the border from the Bahamian and Khasikan, the council for body pen, original name of a replace of the music to Sinatha. Lapen the Lamkinite Tarabani, maybe parcel the border digital 1 week, maybe 10 of maybe Hamran and last Saisama and Mano, Hambuli, and Lankara and Tapat, Nika and Tapat and that Unkilmi and that giving 1 week, maybe and Namu. Lapose I have problem Chitani no Apor Western is Pobania, they seek to border development, community of it should be sentence should be consist of other intellectual located like-minded intellectual human conduct. How to see structure training policy, how to training Korea technology, all organization can join one by one. This point, unako, how that see me Henry to not come Noko, Apola Soto English second po, Nicola Make, border problem is not becoming permanent issue, so it should stop permanently. But step by step. Thank you, sir. Mandigo Western Islamic Ugai, then you get the Katakla and the same to make the Korean to know. Let's say, maybe a four, he's from the Kosi, the Kanda, and for protocol. The Metallic Young 1986 pen. Did you have that as a plan? A Fransike, Hadake. Police station ke Pisero. Pisero dia si khasla. Sita me cuma tunggal je plan la puhilo. Aprangsi 1986 la tung Pisero long. Police station book election boycott lo. Boycott dia la phe hang action awe. Council penot Assam government penot hang action awe propsi atumani long lo. Ada LP school do LP school da latung redak lo masor han pustame latung masom se herbom lason hak taksi cuma latung ye dam itung ke dobari matung ke nitung mota nitung dam dapen ka citere ke nitung meng hang helo ku alang tum bang suri ke thong alang tum police outpost nai khat khasalo alang nitung se che han na nitung no bispora long ne da dam pustame na sa sui sita me Pider mana porsi cuma kahi ngotung bang ke Meghalaya penwar bom no ye karbi anggong along nanga cira batum han ke kidnap bom lo piki bom lo a porsi kere tu gol tu kere tu porsi tumbang ke rapun lele dia porsi la tumbang ke la son senang man bom election mula berta nang pidun de lo no 2022 ke nang pidun de pin lo la si Nili tum hala masa muni da tum ke claim odlang ngo tum hanta FIR da pilu. Sita pinyar ni anta jeriende ka polling station puno SP Hamran pen puno la tum hankin ne dia phan non hanta aning hangi anet e bom. La si kidam tang ni tum budak khapun de atum phanta non hanta e tum ate. La son si wang bom si muthate ke la tum ni dakeni tumalong le nang tum lahai alu he asok ta nang tum klem nong lelo pusok ta nang panelu atheng pi ta nang pan pi lu lata non hedong itu FIR pi lu sita pinian ta exonenela la se nelia ke thek ding lu phang chuning ri ke la helo kadu ko we arab ta nei si pen lahai chi pu pe pin pen exon ke akina sok musne ri chi athe ondu ma chuma tu ma ning hangi Meghalaya ki tu unji pu kya ning hangi Sita me alang tu makisu, alang tu makere hu, ili tu merai komdun tek tek halatan tek pi. Lapen ili nonga chuning ria bang keleh lo, ning duk me, unkher kumang long pen unkher mi non tuar pen bo.
lata thang bak be juai ya abisi kam stop nangi ko order nang pi asam be na tudai tuing samri ke kara me di nili yong yung suri ni ra kret from khat khasla lo outpost ki team dan hutala kujo nili mi ang masi du ana usu se photo nang endu chenong ki be usu konta hini apti ke bang straight kap du ko all party bang pa hadang ni mithang long le mani tu bhai tu e imikri mo si yang pro sita hadang sai son ta pi ta we pa son se thai ba no la se nili ning du pi la se ning the pini lang sa je tong ke first time no bu se nili ning the la se matha pa me nai amu ko phan si pu re ko ban kali ning si lo ko te hala hai chu mang thandai tu convince da pote ani hang ge ni chini athene tung ke ka jalan ka laan lo ka si bhong ka laan do ani hang he sita me la ka hing da tung phan pi prap jing pen eresa sonte la lo te silent ji ni ni chini ke in some way dia te ahu di si arrest sadap pudu alang ni mastora klembo sita me arlo pen ki ka hinu lok si kle sita me tumang atum na pulo yelang samuni da phan nang tum lam hoi pinon alap dapat pastek pot lote in samjing ni tum do yiku alang sarles non hasio sedole dadam lepen aku in samrilo aku nang du tu bomelo abus tu bang kela helo la ki klem thara tum phan eres asolte me party asia poralam du la pen long kumang long pen khasla tu wata ington te klem thu phi asolte itumta pine ka thek long ni sambi border bi do tumta nongke pine matha nang lo nang ko ti lo isi klem ta bang ke ithe ba ta ington che seta me khaya pe nang klem bulote ili tu jiman le disi phan pudam sp phan da pudam seta klem kle non la tha sir la long ke go for me khaya pu primary health center ki to ada ICDS do FP shop do me model school do paka itera memi ta se ning thelo pini ke chengwai pen penangan mesen la step ding bonji puse ning thelo pado man tu sian sa ta du kali atau ani dan sa me patai do Nilin pen ba itu CPI mela party pen akan dum itu akan sih bangke bangso house strong kado bagi kita giding itu civil society akan kado bagi kita menunjukkan juga society lo masih kado bagi bangka dari yang telo ini si kado bagi all party meeting apa lawan ke border and development and lawan suami patulong for same sama kado bagi ini ni tahu apa body here nanti kita border area amat akisu maputat si ini litum makanan kapente nadali litum lahai akisu maputat koson si solution bagi ma nilin pe apransi thekamlong ke lahai lo Meghalaya sor alang litum bangke aggressive mate alang litum bangke jasa metpet offensive si nangken bom sitame litum dak law and order administration penchenglong council authority, state government, non-tech umlong bangke, ini tum defensive asam se, lajam si dobom lo blodan ke, laso situation bangke, juluni daji bate solution bangke daji, lasin nilin pen kematha lamba niltum party in pen kematha bangke central government state government council authority ta non issued
political party si rule bomb lo. La sealang litung ahin pensi la bangso solution gewan dia pan mata nangkok. La si la bangso aputa katoi seriously mata si council authority in pentapini ami phalo. La si litung upua political party puchi pupin pen. Upua song puchi pupin pen. Ilitum isi permanent solution bansil itu mata ponangko. Ahu disi central government lapan Indonesia na enna tumahin pen labangso nagalima putat dolo halabangso sta state government na hin pen council authority hin pen seriously matasi ruling opposition both damsi central government of labangso joint delegation team damsi khala ke prime minister Dr. Manmohan Singh Sidhu alakan bangso impuro mate joint delegation team mahin pe ada memorandum pidamlo singmai damlo council CM mata damlo state government ben wanta ACD minister mata nang dumlo MLA lapenda dang ruling opposition both damsi 2006 aningkan itu mada central government ang singway damdako nagalim labangke parlo la sodar penapi bangke hada central government da matan ko state government in Bensamil tumpan beg na pidumlo la sondra sinon uthok labangso Meghalaya pen Karbi Anglong West Karbi Anglong labangso hoy uthakta non ilitum Pabjin pen pinia meeting along ili ning ke kono yala bangso joint delegation team aba kenam serat ke banwa matha serat sonia bangke apran menda border development labangso scheme moka tenangan ke endo halabangso niltum council do bangke 10% every department can 10% fund banke border bank kilo. Lasi non banka unan banke la border kiserai ya fund banke border development scheme moga ke Pabjin pen la banke ke implement ponseragi ke deng ponseragi ya banke nak soto. Natural boundary do pukanjong se ako halatum banke aggressively na attack bom bulodan ke government Meghalaya government ben yang sialang itu ke back do ili tu malah bangke state government ben back away pulodan ke labang phiri melang border ke do arada tu bangke kichu kijun ke do ke tha aju kesan kato off se kompromis masam situ la sehada government of Assam council authority in pen itu kosong lah so border area rat to man ilitum kerai lajong se ilitum rai ke the prodan ke ilitum ki shiksha ko banke nang dogomi lasi non banke okol da ilitum adim bugali north east la bangso game plan goma pusimi ni mata athege I stepped in north east along pache bhonge Arunachal ben Assam border Mizoram ben Assam border National Trust Nagaland ben Karbi Anglong labangso Assam border Lason Trust non Meghalaya ben Assam border Lasila banke Central of India State Government ato along ilitum delegation ke da mangkenan so jate da hang aru order ke siksak se kami pulodan ke non hejo Manipur son ba Arunachal parnisiala Arunachal chief minister ben Assam chief minister border of putha permanent solution lo putha alam de tum cheng mai da pen loge loge kichi tu tha to laso ko dubo lason da si Meghalaya chief minister Congress Sharma ben Assam chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma mo
labang so cheng lai dulu pulo sita non labang so puthat si kado beta is doubtful dulu je give and take policy labang so pene behind pene dono lajong si do pulo de pinya meeting lo labang so policy bang geni tum proikre ko ba pinil tum all political party civil society mapende social organization kado beta si sarpen langsung polisi yang si do proten itu proyek agensi along leda pipi buang ahong lo sida meli tu malong le bangan cerai bong lo sai sima ben kandulia bojar daily tu si tax rumombo la pente api bange kandulia lo masi le PWD yang do hadat IB selam lo la pente hadat border police outpost DUP da dulu. Kita langsung kan mau nampak bom buladan ke, besar sih solusi. Masih di kalau lawan ke isi dan isi, lawan so alam tu mang aggressively lawan. Tiap sar, Nasi dari invest, dari bagaimana? Nasi akan si kalau cari strong ahin ben. Ini itu saya lupa. Kan ini pernah isinya lu mesti hari kasi ini Jadi ese hansing ingin kok apa itu? Fikir kok. Praksi kalau cari strong lagi pesi. Siang sahaja langsung mai ke kapal kayu pot juru lo. Kasi interstate border bukan tekun western bukan di Meghalaya pelo, eastern bukan di Nagaland pelo. Si western mat aussi sensitive mat eastern mat sensitive lo. Lasi lansi sensitive joni di juni ke jauh kami Carbino tu mas council pe massive eviction dulu. Lasi kalau tu massive eviction itu dapat apa sih coba pilo. Lepas recently non commando training center kim do jadi tharohin ne enrollment bill bon official thing ke. Lasi hala pasok commando training center do non kim bono eastern side na ke. Bottom non man ke western side na ban very sensitive lo. Sensitive product te Meghalaya kon ke itu non hejong ke na problem tadi lo. Labang so hoy pan kita kom dia pan non hejong to me Carbino tu mas council pe isi ke pangdak kondo de state university khandui long itim ji pu. Lasi nili ke mata Jongsi State University khandui long le kim kon thegro patante isi Carbino ahoy kita kom ang thek itu thekam long ji ma tipat kon. Lapo kon hejong ade ke saru pulo je khanduli hawa sai sema mongom ke ritum athai a population mas kom kilo tante itu hadak itu khasi tuhan hadak itu ajantia tuhan jantia living in Caribbean long pa feelings bang achievement technology kalau so sentiment itu drive technology khasi living in Caribbean long jantia living in Caribbean long pa sentiment itu technology kasi bang so sentiment create di potente itu kisuman awas side ho konan di Caribbean long council pen ateno nandam ratante itu ahoy duyo ke itu Caribbean long sound council pen non hejong non kali upfront pen dame asap sub kilan pang credo hal bangso kilang kipang kaya joy lesi pamoy hejong kami ahoy long kido big tumang kithan je pinangan asayang de kekenan dido lasi asayang de kekenan dido putante apransi hadak kido kitira muli tuhan nitunda Caribbean long aradlo wa sentiment mai tung drive hegan lasi la bangso sentiment ke drive je bangke responsibility ke lage Caribbean long tumas council pate itung Assam government will take dulu kasi labang so sentiment ke drive ke pan ke itum isini political about side me isini kasing thorwai sa about side me itum ho bonan kokko lapen non hejong huri sai digdak sai lapen chili sai mon dome pigil bang so mai itum kadigdak sai ka chili sai itum ke han kali dasar bang so digdak sai lo mang ke give and take policy a joine mo Caribbean long along le mi joina blo
lasik nili katinia teng apen kapulida no teng batang de non give and take policy on pakla bangke 12 point identify ko first phase 6 point ko 6 disputed area bang si kaching mai ting sai ko so teng si permanent solution no mang si central government department kasi 12 point adimolong in areas nang nang batang de 36.8 square kilometer long leke disputed area lo si pakla central government Assam pen Meghalaya long 36.6 square kilometer long leke disputed lo laso ko si 18.5 ke Meghalaya pipo 18.6 ke itu Assam sewan tu hal hai alam thei paklang bondo aso join si west karmi ang long khandui long itu atum tame mat kato ko be karbiara to tame si ka phele do kolo asi karbiara mo mas council pa dili ka chunu riji ke lalo hal bangso 12 disputed point mate 36.8 square kilometer along le kasipi kachihodai jong si kali importante non pinila bangso mai ke hang son thot nitung karbinong mas council CM pen all political parties and all social cultural student organization ada adim dam pen adim physically dam de pen nitung 6 schedule district guardian ke nitung governor pinalaport governor ng Benchenglo itong central government ng chief minister itong la joint delegation pali patante itong halabangso ahoy lang bang isi itong isi permanent solution bel tami isi yang dengan itong chujing ako ate ahoy dui patante lagi state government subject kali lagi central government subject na kasi non monitor ka phere la pen kachiri ke lagi den take mati kasi la 12 point disputed area di kudang long bang koson di 12 point disputed area ma lapen 18.6 square kilometer koson si itu Meghalaya kan kipi jima koson si Assam pun enun jima halai lama itu pakla kan hek batante ini tung penana lama itu pingida si tong arat antame mesen na ekonomi lapen isi ahoy cerai komji batante si permanent structure itu da selam dam lapen hala so structure ba itu utilize tek batante itu ahoy dui bang cerai kom tekiasi nini Karbino chole song ni something ke iltum hala officially announced policy pinding pe nama state university ban khanduli hawa bang padam lur pan board I protante itung in some extent itu man itung border bang protect ji lapen hadat ke do bari ma khasia jantia tum hatame la bang so sentiment drive ji pan itung Karbino Thomas council ban speak and puna foksi and ini tum kamatha alam thank you Tolong la sociedad que la legislación se consideró wala nang kurban ke la sociedad que Karbino Thomas council que la que tanda ta la que clear la baik tak sampai begini se consideró My boca so amai lo que son sentiment ini lebang so mai ku tha ko pang ke jasme ke sembo ni ke pati lo so lo mo me sami ni da jisti la me ko ke jisti ke ni ta ka ke te ka sun sai lo ko ni na ko lo ni ko di makate sini saja lo kasi solution na inu te ni ga mata ma hala bang le che idun da ke to the point idun ko te ni se tek se ni ta ini bang lain no na sini bang ke kudulan pun made long ke tum pi posi bola long chang do sai tima a reason bang ke ikunu te tum bang chelo pro sai ni choi na ne ni tum bang slow responsive ison ma apang ke cheng ko la ko bola la na ta ta chuma tum dong ni ke ma na ke pilar to do ni ha su ki pro ne mo ni do ke ini bang ni bang chong ko na pro chong da ti ta la su no bang tum lo ke lok dun pen Miskrian atau pilot blok jok mana, orang orang nanti tu dapat aku itu dia tu langsung translation ini. Lalu ini tu orang kita, itu orang masuk hospital apa tu bilo. Lalu ahli jual ini mat, naon cet apa tu orang pakai. Has saya semua penangkang doi lok orang pakai dak ambil ini doi untuk belah kita ini doi nang orang semua non macam ini. Tapi lah yang mata nang ini kita tu kita akhirnya sok nak sini. Tapi langsung orang sudah tentu. Kalau border appeared like 1951 I think the thing that was the choice out of all of them. Probably is here resolution and that
labang itu cerai dengan maaf sini nama. Baik. Soalnya poin bang puasa tak boleh. Soalnya bang sini yang tu mengalam yang next time ini kita alamat hadam dulu te serius mata te coba ini maksud. Lah, punan mai itu main entrance alam an itu kardian non cuma sound pen get mission sana get kita ini. Ada ni tapu ala school pen kujok ni nali Arunachal school pen Lakhimpur October ta logo ta October la entrance tin ta Arunachal kore tu get nagi kin te lasana get nagi kin bang ke la सब बंग के तुम्हारा ASDC हमका तेंगा सापुदा नो ta kin dam chokol ke ta so get tin ta tu na kitlang wari la sapuda lo ke hanan ya nane mo se tu na te pon ti la se la lasana get no itu thenglo hala diung lu ko stame hala NCS tu bang get ti pegada ini na lu ko te kan ta le le ke ini ta lo le sita la so honu bang isi identity na border ki cheng lu da ke ku la so honu ba mu ta mu ni tu la na ko ke la si tum pre lo so so ta le tum get kim ta du te na Gujarat district tum ba Nagaland district na approach ni le tim an kasi council tum long tang ta ni le la get ki mu pa ta so get bang ke la entrance lo tin no se tum ki me tu tang te la ta isi tum border ka che raya pan bang ke se wa sai bang ni ma se ni ba ta laben Sonia bang ke sonthong bang ke lo kala pilar ke blok ke ke din dam tu se aku ri la so pilar bang itu ni son te ni se ni ma se ni asi apon ni pan hong tu te bel ting ke prang kan ni la ti so ta masala ni pen jai ting se ni la ke to Kalau misalnya kala pilar dia nak putar bang ke ni tu nikah ni siapa election apa tendar kore lo ama akon petrol tu ban ken tapi itu mana le kalau tumpreng lo nggak tahu siapa ke la penji siapa ke dan la longka tu ngam border dulu la pen border kau dulu la pen Nagaland border dulu la pen 36 dulu company la pen ke kalau parupa get dulu la pen ke pupu west kami kandulia part saya seman selesai get apa ke ini tenda ko thai lo ke ko bang ke akon petrol lo mungkin sesi lo reminder kilo lo jam se ta mai lo la prabdin pe la akon petrol man reminder pen ken kli pulang ke la kan ke ko cancel ageta la kai puru ke la isi sa ko tamo da dola lam la ka pe lo mai ko ke hai da la se la song se ke thi aget si da bang ke kimi pan kar mo ko ma ko si pe da bang ka pan so prabdin pe ke ko ji pan ko ko Saya repeat the subsume ni lagi mah. Mai ko ka ni de ka ni ko ra ka la son lo ni ka ni ko ma ke la son lo siam sa isia bang ke given tech policy di tenangan ka yang mo social media lo tenangan ko la 23 July 2021 la so ni ka chingwa alam la se la so la ba ke given tech lo the silent tactics la ko pachi thang la ke pachi thang ma ke pachi thang tu ko maluma Silong pen second August service ya tu pachi thang ko scene of great nong tung real setup ko ni si ke ka ko lo le ke tu phana pe lo ke ko la se pachi thang angke la sodap tan wa ke honorable CM sir no CM sir statement biro ka pe mo le ini sob ka jam mo yan tu me khaya ka ka jam lo le ke tu chat ta ma ru phana pe to salam ni tu terus kita kalau cuma kalau pakai thang ada anak tua long le itu phana pe lo ko bang si dena na ke ki kroi lo the lo labang important la si man bun thi nahi labang ke tipu pakai thang ma ke silong le pakai thang labang ke la so le la son ir do lap na na tai athe phir bang ke tu ko pro ma pu na tu ke phur na ko sari ba ke ghala police to pu dang lo to ji bong sai lo labang ke kiloma hola 22 November ani ba ke hola na घटना golo mukro no hola so mukro lo ke la tha la ke jo la CM sa chio jara posi la hai घटना ba ko lu sa the to mi tu the lo la se to le la ba ke bias and baseless la ka chi tham pa pa la se to chi mo ni le ku yi ko ba khala la ko tha the ke ne ko ma guilty amune ta to ko ta ba case ki nahi le to no isi ba ke ni le ku yi ba ke Charles Matthew Barker MDC is khasi Mohati constituency now in 26 bordering Tumar Tumakher of West Kargam block area. Instigator, one of the instigator and carpet against Kargam. Case the president Mojo Sundo, MLA from Maukia constituency. Instigator where 6
the timber smuggler wave killed on 16 November 2022 at Mukut. Lahai boleh Tuhan dah meeting tu. Aku press atum dah berlaku lo. This area is belong to Assam Sarkar Biarlo. Lalu pulau, kalau MLA masih lo, I don't know. Di sini ada lagi negara berjalan itu. MLA sini ni tu kayak kosan lo. Lalu alam ni ke Jammu tu memang ada tiga menit pasti bertanya. जैसे कि आई गवर्नेंस ऑफ एमडीसी ऑफ जॉर्जिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बारातो कॉन्स्टिट्यूएंसी लपे इन्होंने के हमको सुमे विलेज हेड में लासी ले ले बाके गने तेनांगान का जीपी रिपोर्ट में से कलेक्ट लासी ओरिजिनल बाकाया से लपे ने इसिया को की है पेन में तो है सी लोग इसिया लम ने ये कंट्रोल में के लासों ने के तो तेनांगान है अपन बेला पेनांग तो जे itu kacing wah kan kita tu apa chicken ken nanti boundary ken cross nanti kita kacing wah itu apa namanya lahir itu 17 November 19 June 1985 lapan cenglo population basis asa 1971 to 1985 lasombong nang tumalong nang purian barma laswate pulote ini tum population tadi tum sik om hala dak area la tu patla natin seta lapan last media ko si tu tri bang ke 10 May 1994 before ada Dr. Bentor of PCM Sarhut kamu jenikan West ka open Meghalaya na kemudian Jaya Hills of Tatpan situ Chingwai lo laso Chingwai ko na ke mumo sita जे border वालों से पहले चिंगो आइडो पुरोदंते कार्बियांगो ऑटोनोमस काउंसिल कार्बियांगो काउंसिल फ्रेंड जॉर्जिया हिल मेघालय काउंसिल अथवा फान कॉन्फिडेंस एंड पे पुरोदंते चिंगो आइडो ले कुछ के पाइडो लासिल हाई कटो एलाम नाल तो डाक सेक्रेटरी टू नो ऑनरेबल डॉट रिस्पांसिबल ऑफिसर टू काउंसिल ऑफिसर आई रिपोर्ट के दोइगे सलाम लेकिन मसवानी गरे ये लपे फल दागा बागे ने लिखा आउटपोस्ट को बांध खाली करके ini tanah si bidang naik kuat. Orang universiti je itu pun, tapi ke tanah si itu, ini di luar kalau bagi kipiya pasti itu besar pinai ke sini dekat. Itu macam best lapen, kita tengah lama bang clear pakai ni, Meghalaya source Meghalaya garden, Silong time, ada dalam pinangan kita lalu rasa putar nam cahaya lu kuata, orang ni ke kantor pilo kalau suatu kata si, lahir pasti kantor dan bang jadi itu propaganda abang Kuri ke tak naik keluar sendiri ke request, kalau ke mam cepat di setong, kalau ke hospital sendiri, mereka malah terkait. Sehingga Ini Kalina, alis penting, lagi hangil. lah kasih sendiri ninyang lah, kasih aku mah, kasih ama jointia lah. kerap Masih Fransi, menjadi pon menurut siapa akan kita stop dulu deh. MP kan jenglok, MLA akan EM MLC, akan hai kan ini doang. Betul kan social organization. Mereka tungtung kan jenglok. Ada berak tentang satu macam ini Fransi. United Khasi People Organization kami itu penonton han likan sampai pasir kelas Ini ke Khasi nasi kerjaan macam ini di satu Indian kerjaan masih India kok nasi itu Khasi tu ke ada mungkin dalam ipuson kerjaan lorong itu Khasi tu ke ladang tu ke lagi apa bisa aku kamu biasa kami lo kata aku akan jadi kata pulau itu survey lo tapi nak kita ke dua join sih beda nggak kasih kopi itu peran kecil joinnya sih lahai tapi alam tumar tum abigi masuk lo kasih barat border long kedua lepas dia border arlu itu mitra dia long kedua adu mana ni alah ni kan kalau kita sekian kan oke sih hai kuning ni hai kresoksi 17 November boundary notified kalau sorting sih. Jadi tunda me sekolah apa itu kalau su notification nanti sih tentu jadi kusi. Tentu organisasi kan kami itu tinggal atau me kasih sudah minggu kan kami itu tinggal banget. Nasi border aku tak boleh kere maybe alam no akan ke ada kido tak pun kami betul dulu nasi itu kasih aku kami
Nakar biang long pen. Sorgari kang borat tadi cuma kilo. Kalau sud pila marai. Garat kar biang long abeng itu nakor alang ikan ni tembok. Nak kadi pada sini. Nanti rakyat alam sekarang tidak lagi. Ini orang sama tinggi. Tembok. Komen ni pada jalan kau. Nomor ni itu mereka kasih ke mana ni? Kasih border lo kita cuma tu ni kita suju. Tapi beda ni yang kasih tu ni kita belum ni nanti. Sekarang antan tu orang tu lah. Politik orang ni kan. Asyik border lo kita kasih tu mana pada kita Meghalaya lo ke. Kalau tu election kelabo, sedap deciding factor orang tu enko, nasi kehai kira tu mira difference one way nasi. Adu orang tu betul kasih tu nasi, alih enko nasi. Nason si pada orang tu pun nasi. Dokon dok dia alam ni pun nasi dah tu, dokon alam pensila tu election tu mereka nasi dah tu alam orang. Kerja belum konsol funding gitu nih gitu. Rajin kan, memang tuh alam cincin lah kan. Itu kasih pandang ni. Akran mah itu man, kan neglect kan orang manja loh. Di sini itu bukan nomor dia telepon. Itu orang kan itu mana ni itu kan ni kaki kaca lah. Itu kan ni non pasti ni kan ni dia paling orang kan ni Lidu lo datang ni, kita kejukan cenglo, mau berjalan ni, kita bukan curang. Kalau begitu nanti ada tijolan, ada tuan ngomong, ada tijolan nanti. Asalnya untuk kerja ni kan, apa kiri ni mereka cuai, yang tadi awasah begini. Nara yang itu saya tahu. Asalnya adi culture tadi nanglang pen, konsep pen nanglang pen, hay adi culture promote di kantor ini. Yang tu pun namanya bukan training tu apa nak? Orang tu pun namanya ni training di konsep tu. Nanti nak kedua lebih berat. Terbiang long Arab atau pun namanya ni bukan. Nah hal ni kami sudah siang sah. Tu dia semua pun nak request kan. Bukan kita sini pun alam long sini kita contoh nasi. Nah kedua pun kami itu kasih pon protein mutiara kongkret itu pon Asalnya itu yang warna, nasi itu kasih sendiri, ni di kubur loh. Serbi, akhiran kini itu mah ikat klaim. Atau ni council ke itu mah guardian loh. Terus ini di kubur loh. Lepas kadang kita ni labang ke cepat, itu kasih itu kasih. Guardian tu mah itu mana lang permainan ko. Tapi ini itu mah tadi itu. Let's take a business association, Jameson. Macam. Kita siang sihat dan nok atau kita kehidupan ini kami tim pakan dunia Thai ke dulu tim kita misen alam ini tentang pakan lo itu sampai tiap pakan ini hamil solo mana som jogi mah ini kamu tahu bangkit som aja mungkin nak pulau itu 1951 lah bangso Boundary demarcation of thing pen ke children of sabta so thing ko pulo sila tang so ke pathiu thip phan tang ke ni ka matha jung ge uthor itu reformation ni phan Assam Survey la pen Survey of India aso phan tu chuni tu dam thu pen uthor itu la tang so no division ke paklan thila lo ho ko paklan thu ji la so ki kemu la ba sai to ko te mixture ni ku sing ni matha ado Thank you, Jeropa Tino. Langsung nanti aku landing grup कैसे Thompson. Border, Meghalaya border lang कैसे है? Ini alam ada. Kami tunggu untuk bangkit.
Laswa issue pen matuta particularly ana ne sen pen puntum ate laswa din along pen ituman bong kachi jong seroy kachi putot seroy la bahor jani future along ta ate laswa problem ke non that le alarm kini gali lage so alarm ke lage prime minister si non abang ke putot laswa ke pangrum the po doctor tuan han siam sarkan ne churo penpini lasso kachengwa long pensi ilitum isi mesen ang teglong po buni tuma his band ke matha pondolo si ke vanjiani halada non tenana lam plan lo ada development plan nanji ada border long BOP chakali hana duni polang padoge lai pe paklang dolo potsi lahai anason ke paklang son anba halada ke ranger phan ada border long ke do tum phan ke ranger warsai pini pension lo kado be paklan gulo silahai ason an sidame karbemo tun mos councilor sir lahai and kon po bosini thedo pensi ne tuma hin pen anjor Opa Pedro, Carliston and his council, AFYC. Chorolosa, nili kanindi yang nam ke tu ilo, si nili kanindi bang ke kacuru lapen kacuningri, kacuru alam ada lalo, litum moven kadu kabita ningi olo, awak peta lam ke, si kacuru bang ke, litum asiem Dr. Tujiram Ronghan, alang li kiklem na yan bang ke, ilitum hanang klem lo pinya sonang panglo, alang li long si kadu kabe TM dan NEC tuan lapen itum kadu kabe organization tuan alang li long si tuan. Lasi isi aku kajuni bicu alama bang ke lalo, ilitum representative ke central along bang ke, ilitum MP lo lapen state along bang ke MLA tum no. Lasi alang li tum ta non-ason problem oke. Kalau ada ke non-ason ini tum han lason tahun ke han tu lah ke. Ini tum ada ke dam. Ini tum dami belum te non-ason election lah tu kemudian jelang dan si ini tum pine memorandum yang lo kan ada kita tak. Lasi alang li tum ta kalau ada ini tum representative point erai suni belum te alang li tum cover tu. Alang li tum ta pini pen sabuk iklan te. Dan MLA tumda state long sita alang itu soda ketan semua listen you ini ada apa thank you Parti lo sofi bang ke Carliston Union. Turun ini so ramai pa kot misalnya kalau ke ini ngarong senang meeting itu apa ini untuk Carliston Union kan ini dunji bang ke lalu je solution nune mulai son nune la bang ke meeting bang kacing wai kan si aku ya solution ke nasi itu kacing wai bang ke itu dak non pi sono tak meeting ang itu la pehona Meghalaya tu pen tame cingwai paminang ko cingwai pen tapi nanti state government pen representative donon ko lalu tribal talk do LP la nanti central pen tame dong si delegate do pote hang pen si tum kado cingwai do nanti solution wai sini tu mata tapi naso cingwai lo mangke untung de Meghalaya gov lo mangke government tu mangke tu madam mangkole thai tame dak non ta political party tapi political party tentu tapi ada social organization tentu itu teman kado minta hang pen cingwai rablin pen kalau dong de siapa sosial main nok sih tu mata silakan sini tentu kok Kalau parti lo mau pakai apa? Tapi Farmer Association Marco Ingro ya Monthly all political parties, social organizations, social organizations, we are not intellectuals, one hand, one room है, नापन रसों हमारे भाषा के पॉप, जिन्हें तो काफी साइज जो किया सोना है बता, जो पिला, निले किबु नहीं करते हैं कि पेनांग कानिंग से काटून दो से तबे अपन स्वापांग सार्थों में तेरे तेरे ले तो उन्हें किया तो
Maybe put a big large not only to isi political party no was social organization do answer I mean isi resolution mate isi stop da checkroy advent mat checkroy logo ning isi weapon state government no mate central government no sida me tingki tingwai mena so borda la putha ko kosa se pachun pen ini to boda ke do kabeng longa along ke do mane khasi ka biban cheng lok anu pi pan paken kosa se protection unima basua putha pa jin pen ini to the council ben seda me initiative and pen koda abada pan isi mesen ning ke te ke do kelam han ke mesani pan itu anu tin ta la the council ben cara itu du po si ning te mo la si ni an ning je la ni pan ning je se Kalau pasal lo, kita mesti karbi sucing kurang KNCA. Pini border di suku tak kabel autonomous council hinten initiative pen pini ka jokabi ada cutong harad kan mati kabel long harad border long kitu ipokiso harad pen singlok doan social organization political organization dowe kan happen border suku tak kuson si solution kelong juma bukan si autonomous council with the CM Sarah Hinton initiative and follow si really kan be sucing ko rasong hin metame suri padom pa jerelo kasi nilingin benta me ka break kan inji tunji pu bangke tu ik athema pinakan atum ninji lo konapen kopi ko san si ke man ma ni tum pena identify lo kasi la sorting ben identify the thing dan si piniladak misen na bangso resolution and konpo sinili hintasita me ning thelo pen major bang open sa me klang konlo elitum delegation team kita bang kenang sot la bang dusi ke me sinili sa me mathalo la pen jong si un kulutan te aku un ida je son dawe sinili matha la border jitu kasik sak nai la so area bang ke un kulutan elitum bandari la bangso fencing bang tum logai ya tam hinuni bon kusin dili hin tan tha athip pinang an tum border do Pakistan border funon tum pinang tum thai tam long lo anuni la Pakistan India la so border long sita mi hada wall do ko ala da fencing la son hin het la son sikiti asi isi tum border long si problem do lo klotan te la tak an same klempon nang jima ba klempon nang ji kusi dilehin pen nang tini si pakang dulu pen ke gate abang ke already dulu pulo la pen ke aku isi tabang so give and take ko bang ke dilehin pen bang ke mata dam delo pen tek polisi ko bang ke ate nani penang klang kusi tame elitum chipa bang siningelo la so tak bang ke awek la pen ke egen sita Meghalaya kan ke pipi bu selang di pini samel tum kabang longara anu samel ninji polo la selang di kan puhat ni churu kontrolo la sinelehin pen kan ninji konjilan habe hansi din kan kado So partit lo mereka kali solo mai karsa Nonsa, anak siapa? Itu para orang kita. Akan begini dalam selama ini kami kontak milik dan sering sama orang kita. Border isu aku tak ini penting ada kecilai. Ini kecilai pembom akhilang bomo, tapi misal solution anggom lo, tapi ini ada kisung. Anu ni kita border area penting ini makin lu kami alang ni tentang kecetham amit ibu proof dat heglong lo nasi ili tum kosong si halada iklem papa jinpen ili tum halada central government state government along kami memorandum ipidam along kami ili tum iklai bet kan si pidam nanti kusi nili kaki sor lo mai hinpen tuningi lapen ke ili tum kadu kami kami labang so aku tak pinip lihat si ke ong lo lapen ke ili tum labang so
UPC hala so 13/4/1951 ahut ilitum adoi ahoy kithik tang la so border ateng pen ilitum pipe pusi pen taklada minjelo la pen ke hala da ilitum la bangso border ka cerai thejia phana bangke ilitum kaki ta ilitum mane organization ahin pen setami ilitum dam nangji la pen ke ilitum representative ilitum autonomous council ahin pen setami alang ilitum dam bombo pulo la se chororo pidingo even ni lam pe pen ta Partai lo, langsung bang, akibat dia kalbi, ada yang menjadi justice kalau. Rangsi langsung amai bini all party dan organisation doang, akan kaprek hampang song, kalau langsung amai border itu putar kok, itu Sim Karbiang lo mate Karbiang lo termas council kan ke phabon po kado e phan pami nale tum hana ko paper big lo nile tum Karbiang lo women justice forum hoi pan bang ke forum do pasi pan lam the bang ke jai ra lo ni tum proposal do lo ang so lo bang le tum han submit kon ko edak ni tum pho ana point ni tum that local pen ni tum ka jibika beje pan local pen ka chini da malam akesu akedu ko so lam tha ni tum bang ke simple pen tidak tokon lo simu hejong itu korte hanse sangho samithan lo la pen pu inki sangho samithan lo la pen ini tum ke dam hot same rong pen rong asar rong gangra to pen kachini alam ato putha ke la hello ke cheng sia bang ke mu hejong samit ma prang to pen ke thek mu chot tum han itu man jai kan lo BOP putha lo pasi la pangso BOP bang ke mehela pen bang lo te asam atuma BOP se po prang po itum ko pukar biang long kan Meghalaya luji pote Meghalaya BOP itum lupa prangko tangte Meghalaya pan bang tumpo la tumke Assam nang Pradesh ya mithang adim nang si leji la so posi ya mithang adim cebang nang ko posi la tum kai da mane nang parlong ko hala so posi itum Assam benon kabakar biang long kan BOP bangke aprang ke dodim si donang po la penon Meghalaya BOP bangke alang tumakam pachitere gang long nang po hala hello lang tum ka chuning ria bangke la pen isia bangke lang tum tax ani si het ke hong ya tax aget la bangso get bangke aprang ko nam na ka pedo la bangso dim si pado thona po la pen a simple aget kali de na po hada thedung tangkring aget son pilo pulote jate kumane cuma atum le bang stame ka etek pen rar tum ka chini dun ke thek dun long hala so bosi bang se donang po se lang tum bangke akar ido lasi panisi so sona get bang la kai kumane bhani ma thom blok jok ba phit la taun se hala bang kali den nangji la pen hala mu pen voter list ko lam ta melang tum pen jai lo dual voter do la noting constituency la pen ke mu hala inki sa ho da than lo pen hansi sa ho tum ta than lo la se dual do tum han yang ke tum district administration na phan tum than pen alang tum han pressure pi pen ako aron mata pilo porsi idut amunit pen isi identity mate la so voter ID bang do verlo pulote mesendi hala ta ki akini bila tum lo la pen idus do si bang ke patrolling lamu pen tum inu nutame pulo non head jong itum kinang sor bang ke itum hada lapu mehlaya munit phantame kar biang lo munit phantame akirai kom phan hada lo en order mane kinang sor hada non ma bang pidunang ji litum kar biang lo tum council boy pen tame district administrative fight maintaining dependency la pen ki jusia bang ke hala da border area an kapuri bang ke nang litum kar biang lo tum council pen Kopini mesen public atum kireng kacukle muji hormo bang yang si bidam tek brote me parpo bangsa da bangke la bangsa lam bang ni tum bang long lo kasi nilit lam di padiun elo kado e phase choro kan si la bangsa lo ni tum pen kado mai phase choro karo 24 plus organization 24 plus organization of Pantera Children, sir, foreign people, living alam thibang padingulo nasu incident aputhat tim Karbiang long namate district ni East West chilang pepe la so mai ke thaponi kado we pala cholo lili kaninje da miye bangela hello
Kamu penta nutin ta lam thebang jai bom lo je haladak nitun dam lo bidri dam lo son lo gitu mo ta exact haladak kupi lo ke plan bom ke halama ni chining tung lo athe non ata ing bulo tante main culprit mal haladak non ata main culprit mal la non anda identify kala la sini ni ka chuning ri kan tung bang ke a culprit do be kusone la so a problem ke part ke ta thi dei kasi la culprit tum hanjong si abatai bang la huya problem long pen ke sorji bulo tante la culprit tum hanne be lo bulo tante la so border aisu put ke pan hu chu ke da jima kusini ni pen ka po la pen ke ni ka chuning ri kan tung bang ke anaji arji geding abatai kusi tame culprit do bu chini lo ta kupi posi ne ne da halaban sini ka chini kan tu kupi posi main culprit of hanne pon pe de kupi posi komasi hala da guru pacholo la ke ili tum langlam lo plutan te district administration la tum da la ke chini nani la ke chini ve ko te la chini kusi tame kupi posi ne ne regular la ban sini ka chini kan tu la pen ke ni ka do ve phang da chini council of the tuning rikan tu bang elalo haladak adu ya hoy along la boundary angkang ana bangke la tuara bang mesen silam de dia pansin ni lihin ben tuning rikon la ben ke adun thu bangke haladak local haladak arong do ana tumar phanke akki joy pen non ajha ke dolo ta ni aku ka tuning risu bangke doan abian puste me la border area lo ngabangke longle pota bangke border kung tuma pangela arakla da karong do webe ga tuma phana be prabjin pen longle pata ki pg phansi ni lihin pen suning rikon lo lanjolo ni pading welo ako adusi ako puthule thakpo la main culprit hanjong sine lo plotante la so problema bangke sobde jima kusini lihin pen thakpo kado Rofar pello kali artis parang buat anda artis meninggi. Nanti jelo belum te Kalbi Cultural Society mai pu ko kai. Mai chere kon siang kai kan cero pada boleh. Ni som thongalang tinggi. Kecing sini lebih dengan tuan harus lebih bang lah lo kena song timang jenguri lah lo. Klaim jam dam jam nani, klaim jam dam jam tidak nanti. Lasi iklai lasi bang klaim nanti. Sebenarnya jong siang ni ni berpang dah lo. Kerbiang long le chat terbang kon kopi. Pasalnya sebang kita tidak sini guru dan kon kami lo. Lasi kerbiang long utun mas council lo. Adu ya boleh masuk ke cerai kau mekanisme do. Kalau bangsa mekanisme pensi, kadok kau kerbiang long. Asong tin atum pham RD and content iklai bet ka song pon je thansi ili hin lam chu ni pon then himi bang chu ni bang la hano litum asong tin atum sita ngke bang gilang aporo bang ke thang asong kham ta ka chi paklang dam ji po men pen ke klem dam tap ba bang ke ka bi nang ji bi ma tha sekidang tang pon ni la song su theklong bidang an asong tong hatak dam po Facebook long chelo po border long ka hindi dang ta solution bi do ekla se a solution bang ekla nai mangala halo a solution je long bi bangala halo se karbiang long autonomous council bang so border ka cerai kong lo bang so ame na kan ji ma phansi itu cikit nanti ala ta bang itu ka du citu du ta na la penampar muhat ala khasia dan sosial menerima paklang lo mate ke karbiang long arlo ke do nang khasia tu bang ke karbiang long mate tere itu te se itu masong tin atung kama thatu nai bangala hello ke karbiang long arlo ke do khai ka prega tu ma phang karbiang long la mangso citizenship pe active je ba halo so mang sin kon hin dam lan sin ni chalo kada Rofar pello misalnya orang ni tapi Kalbi la medam amai Kalau operasi ini lah maksud cuma tilong, kalau ramai kan mana thapok jauhkar tu. Lasi itu kalau ramai pekan ini lo koi lo. Dia 1951 notification pen masuk pada TV fan.
delegation team concerned authority long with Amir Pan. So, secretary lapen hala gitu kacar society gitu men lah pada kedua orang tu pan dengan betul pan petrol post mana tanah son masuk kasema dia pan ini dalam somai masuk gitu masih pada ini lo langsung juga kita lihat kalau Beberapa artikel, mai perkaitan. Civil organization kita medikum bukan white content. Kalau so isu ke sol konjipan, sedili mata, lapen ke itu border areas lo, isuman development scheme kita me dekote mesenji, sedili mata, kita beri so dapat kan panel pada. Beberapa artikel penjen bang sudah cuma, organization lo hang. Hill Sergeant League. Ini lepas itu udah masa council CMCI implement ini ke pembantu agensi juru untuk langsung mereka hampir baga agensi boleh kan kajian angkat hang dengan pam angkat hang itu pakai awal pulang dulu apa dulu apa kita itu terus sudah kita ini mesti begini loh nang opak begini hal lagi sensitif isu sih lah nang marja palam dulu api bangke lah mungkin job pilih itu macam lah jualan itu pilih tu punya development amendment badai itu hang aku tak ke pulau langsung pulau pasal tu kita se border pot lagi China sama orang orang sama market level ni मुझे अपनी डिग्रीजन तामूस तक डिग्रीजन और विमोचन तामने itu izin dari tamu tu tak. Betul lah, nanti kilo kalau lini stipen, tapi saya kilo dekan sekian waktu ni, dan tu kau hai kemahan pen, ada kilo dekan apun cetan pulang dulu ni tu tu. Apa ni orang itu bangsa ni jelas tu kita nuhu, ni kita orang ke hemor amunnya konti ada itu, itu lah. Si lain stipen pun turun sian apa apa. Tapi nun katu dalam itu nak pen itu, boleh aku ini loh si pakai nanglen loh si pakai beneran, lapan sensitif loh tu. Lalu aku tahu pakai lagi, apa tu bom mau pilih tu bom ni. Lalu kan aku pergi sesuatu pakai, mana itu konsep penol itu makai penol itu mah long ring, itu aku baru pakai lapan itu dua ni. Lalu dua ni pun dia pakai, sesuatu parents gitu ke Gomorong along itu joint division bang nangin kesini maka. Pada sopan pula, ini betul kan kira mata cuci bisa lo dalam tu. Sopan itu laporan kan sensitif kalau orang pilih orang berpot itu itu. Sopan kicing lagi sedikit ujian saban mereka itu kudang pilihan apa itu dulu. Setelah li hijau segala pot naik lebih dari sini. Api banget pulau lah, sukudah lah. Lalu orang dah pancing misalnya macam tu lah, given check orang apa sudah apa. Lalu lama kita paling lompat ni, ini lompat ni, kucing macam lama ta. Lalu nanti patuan itu ada body lah ni, itu ni pada dikan si apa yang ada. Sebab ni nanti tahu mana, aja pun nanti tahu. Pada pada pulang kerja, mana alang ni, dah body itu ta, alun pun hello dalam tu apa mana lalu border isu bangke empat musim sampai si punde esok terpajutok apa itu kini musim ini si jauh orang tu je lok pada anak tu orang masuk border pun tak boleh tu jauh si jim besar ke kilo pun itu dalam si kini pu along mat ini musim intelektual kebanyakan itu imprint baru. Lalu tu persiapan si bangke pada komitu pulau dua si memorandum dah pilo apa yang langsung kita panggil itu terlebih atau terjang long sosial itu terjang long kalau itu dalam ni nak sosial betul pun sebab anak tu pakai langsung banyak dua nanti kita nak alam ni lapan apa pun sebab dalam handullah tu dalam memorandum pilo border tak pernah tu pilo tak ada hanta bagi tu ada sedikit ada chief minister serius lo itu serius lo
Aku lama kaget siang pakai tangan dulu alang sih. Nah, ini apa tangan dulu stop. Bila kau putus, laga tu boleh laga. Saya so ni PR dulu kita ni dah ni tu berdengo, kalau so pakai kian lu pun itu border isu pakai jahat berarti mana kunci rekap nak pakai itu, wata kunci kunci sebata. Terus lah ni tu chief minister pakai langsung ni pakai, luar wata kita pakai, ni nak mereka tu pakai lagi kunci boleh. Lalu putih dulu. Lapan all this is all spesial jika kan ni pasal request lo, isu kan pasal ni report, ada orang tanya tu ada itu state border report. Lapan border isu pun lagi nitum konsilum pen kon lagi mana kita ni ada tu pen apa? State tu bang, so bang nanti ala lono give and take opinion dalam dua apa, so bang nanti sesuatu Nigeri kalau suka parti kilo ni, tapi kalau suka sudah kita itu elected official yang tunjuk, tapi ben pakai kiri, kalau lah pakai ni apa lagi, udah ni ini. Masih langsung pasal aku ini kau dah dulu kita alang CM akhirnya kan langsung kan mana pusat aku langsung kita aku ministry PN aku itu kan dengan langsung pasal langsung curug ke langsung ni tujuh pakai border pun lagi situ pun itu peres pakai border lo ben border alam lu pun dekat itu pun lagi parlimen di lagi lapet itu presiden of India berkata itu IMP MLA alam tu ministry dekat itu sebab kan rias asal iklan pun pakai lawan tenan sok ke figure box ini patah lapet bapa kita development tahu aja tahu tu kita macam kalau sa rong ya segala lagi एकदम masuk rong masih itu ada langsung tanggalan itu apa rong pusing tu dari pusing ini itu sehingga orang langsung akhir punya semaja kamu apa nanti rong tu lu pun akan dia langsung baik no so kerja ngoma